Nina utano mwendo musiaisi kioni cha umundi nondo wa kodho cha ndeni wa kilungu cha Ikumbi ya siasa otondo tuweka kila wachumwa itina wa mauvo na yuni na tonyelela vande ni wa studio ni muamba na aini alani dhiwendi utavekana ni makwedhi wa matioka onde me atatu mendeni wa nyumba umundi wa chumwa wa matuku 14 mwai wa 11 mwaka ni wangili ile na miongo ile na imwe mwaka na unaendea na kodhela na vande ni wa kilungu cha Ikumbi ya siasa uteti na uendea na kuikinye ya kila muthenya kuthi ula ungi uteti uyu au mavaa ungi akoka na ake osu akathingaleko iya ingi na ake osu ungi atiuka ngaleko eno ingi ni maundu maki uteti ni maendee muno kuikinyia evyuvi ni endee na kuongeleka usakwani munene na uo wangili ile na miongo ile na ile matuku kenda mwai wa nyanya ni uendee na kuthengea na vai kumbeni ya siasa tuikithasia kana ondo uteti uendete na itu ni wo tuendete na ivinda na yu tuenenia yulu wa VATA wa KULA ya MUKAMBA naye mwendo musesia no ukule nikitwa kule o muthenyani wa umundi VATA wa KULA ya MUKAMBA nunonie kwi muthenyani wa katano mutungo wa chama cha ODM Raila Odinga athandika wote makueni na mali na indi na kemunini wa President Dr. William Ruto kuya kitui ya vikiana kutoa isi andamboka kitui ya umiloni wa sua kitui cha etheo na kitui ruro ninzika hiyo ni sia kweva ambaye ya MUKAMBA aya kwate atongwe asumbau tuithatu ni ya muno VATA wa KULA esu ya MUKAMBA nawe musesia ni ukulete wateta kusisia uyona niki atongwe ano muno makukanthini wa elembete ukamba niki ukamba nundu muthenya umwe kuhost kana kutembelwa kuthokiwa ni atongwe eli anene kwa muthenya umwe ni kindu kinene Ruto kitui na ke Raila engaliko siava ya makuweni zikayone sia kwetia kula kwi MUKAMBA vikiana kwetu otumani waku undu twika kwisela namba otumani mukuve ile 3 vainde vi na ndeni wa mitandao tuambie na Twitter ni @mutongwe_tvke @erastus_kithoku #ni Ikumbi ya siasa na ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV na twi live ndeni wa Facebook na ndeni wa Facebook ya kwa page ni Erastus Kithoku Wanzomo endo oti otumani waku na indi via YouTube twi live ndeni wa YouTube ni Mutongwe TV official tumea link anyanya alameva asani kendo ise ona mone mavikiwa ndeni wa Mutongwe TV official esu ni YouTube na ndeni wa Facebook na kwa twi live vikia na kushare kendo ise ando ingide mavikiwa ni unena nia wa muthenyani wa umundi namba otumani mukuve nesu nonenga na indi namba cia simu ni suva ukioni kwaku masama simu mavika ukone simu wete woni kana okulie kulio na indi weko na simu thesia wasia wa TV ya kunikenda wisethia ni twavikie na kwigwa na kwanzia ila ya ilite nina uthocha yuna moko eli ni Erastus Kithoku Wanzomo tukone uteti vatena ila tusieta feelings mwendo museisia na indi atongwe karibuni sana theni wa Ikumbi ya siasa kioni cha umundi na nenda tuambie ova theni wa kamera eno ukethie MUKAMBA na museisia na indi yumotavia nuwe unikenda tuambie. Asante sana Rastus na family ya Mutongwe TV ne wanikethia MUKAMBA lakini nikethia ona musungu ula withukietha kikamba nundu asungu make kunena kikamba ona nzaluo ko mundu wonde onokuigwa luka ya kikamba nina mukethia na ndiasia mbe wandateka sie bambe witu ikwatelei tenda nyete bamwe ni mubea nita wa chalo wa mumo numite bandu beta wa Tulimani koya Mboni Makueni County ni musakwe kwisila chamani cha Wiper na ngethe wa ingini Mutongwe wa ala ingi mbungeni ya Makueni kwa karibu muno tuende na kwithwa atiba mwe katika Mutongwe TV. Alright ni azandi muno introduction nizo ni nzeo muno ni wavikiana kumanya o Mutongwe yosu mheshimiwa Chalo Mumo yuwe kulia kulio ndo kaambia usu ile bakuve naku ni wa mumanyeta wata na indi asia tuwe kwatile ndeni wa mbokino ya Ikumbi ya siasa. Karibu sana Mutongwe yuva katikati na wina mo otoata nduye nesa aseze mengula li hawa ndiyo kwa maligania ala matakwezi ni matavyo yukula na ndiye be ningwenda kwa zamano su nikethia cia onde ma Mutongwe na asala mekumbi twithitwe mwekumbini na ngimea ni mubea nundu akwithwa twithitwe twenenga na mawoni na tuikwa na mawoni izietu ya continue so bendwa ninye Fred Mbatha FM wala mutaalamu wa siasa wakuye no utavika na une kukawembo ya siasa kana uketha sio ya siasa na yu nondo ne Erastus no thangule ni thitwe niba nayo napata na ibandu na niwe thangbe amashambiki ni manangula cia ona gone na mukula cia mashambiki ni mwendete na ina mizia muno
na yuni na muthocha indi tulike bai kumbini tuneno bo wa utongo iwa ukamba ina mukamba bala uyo tutrona kuneno ukethia ni twaendea na mbe yuni ba FM mwene na muthocha karibu sana FM na ndino ya kumbi vaya kendo nondo alikia kumbini ndo kwa samu sako ne thani wa mbemba mheshimiwa karibu sana ndino wa studio asante rapo nenda kwa samano ke mbaya mukamba na ndiasia kwa Mutongo TV asante karibu ndo wa kutoa likaingi na iwa ingi na mutumio majority wa makweni sometime back and I'm happy to be back ni asiani mubea na kwedukisia tutambia imwe tumine chathiki cha Ikumbi ya siasa ningi cha mawasia Ikumbi ne baya akendo tuilike Ikumbi na mayakisha no maba umana kendo yes naendi ndo na mara vya sito kwa masito neto mheshimiwa John Kisanga huu ingi ndietwa mpaki ni musakwe uo ndietwa kwa vonza yata rai kitwiruro through the NAC party nisakwe to chamani cha NAC yes ni chama kila kitongo ni governor Charity Ngelo kuma kwa county ni agetu nende ni muvia muno ni na muthoche yuni kenda twambie imwe kwa imwe na hatuyambia nienda twambia ovala ni thiwe na mbia na kutavya musiecia unena nyoitu muthenyani wa umundi na mutavya kitumi chako mutavya unena nyoso nienda twambia na kumbaki o tukito ethano noni wa thanda wa katano na nuo mona na munini wa president kalikosia kwa kitu South mwendesho wa campaign na ke Raila anengalikuwa no ingia kwa mheshimiwa anaye musini wa wote tiba hasa munaona kwako anayengalikuwa nesu na agende unajao kuthosya azimio la umoja na yo bottom up ngalikuwa ngende na kuthoswa ikuli yako ni kiukamba asante ukamba ni mfahami kusema ukweli na ukamba kura sio kamba ni siongeleka ngile ti ile inatwa sie milioni 1.9 oyu ukamba no biksikula almost 2.2 million na kura ino ni mbinge na kura ya mukamba ithi ya kusuisia ithita akamba ti ongamia mundu akabeta undu anamba sito na kwitha twithito twinjaribu muno ku front Kalonzo kana kumweta mbe osa kibela ki lakini ukithia tina ngwatano namba ingi nicho wona asa asio ndithi twitha tu na running mate nundu akwitha namba sito ni na ngwatano yitu namba ingi tinzio nasie kura sio kamba yusi utheini na sio utheini ni kwitha oyu wasisia Stephen Kalonzo amusioka ula withitwe frontline katika kuite kibela cha president oyu katika oka mpaka bautu nena ndize presidential candidate no namona kitengela makweto ku campaign na ndwezi ula mekwisa kwasia ni presidential candidate no kwa wazizia no angena na ila patwa ibana kutabisia mbalazi banile balazi either we Rutoni kana we Raila nundu bayisa kwithia be nafasi ya mundu ungi utwika no kusindana na those two nundu kila mundu no wene na ndu oyu akamba ni moibite nundu wakwikalanza wa serikali miaka mingi oizu umwaka wa 10 tikongela miaka ingi 5 twitha twekalanza wa serikali miaka 15 na nikindu githitwe kimbanga muno bi kwa kamba ni mathinite andu mathinite mpaka makoiva na alamate oi nimehota kwene ciana ila masometheti makewa yu twakona kura nai nitukwikalanza wa serikali kwa una iongozi ningi uko na sibwa ni okamba Raila wote nake William Ruto kitui ni kwitha ni mene utheyula wibo ku atero sisia usongia kulia kwa niki ukamba ni uthei wivo no uthei moni yemethia ba nundu option ile naibo ya party leader wa Wiper ulani we with the endongo ya kamba inai alike either kwa Raila kana alike kwa Ruto lakini mheshimiwa Kalonzo Musyoka asia endete mpaka chaoni mpaka 11
ibinda tie thelu mheshimiwa na nguzonge ni wangulia asia endete mpaka 11 akona mwakamba nimeuzia makona kuthi kwake 11 kuthi atakibila so utheitiusu akamba nimene azanda yeah no anzongea mheshimiwa umesia nena mbothi wala we bwana FM ndiye FM nundu niwe wakatika ni kana asise kweli majority niona unundu ndaka nikananda wewe wake ni kulunga na kututa as men of that opinion say mheshimiwa tukite vau wasisia ukamba witu undu uliketwe na mheshimiwa Ruto tisa bale wake wambia kuko kamba okete masabali maingi na munoke twi na makueni oimanda kula mheshimiwa mbake vayasia atongo yasumoni uthi ile mbetani wakamba methi aba ona bai mundu ba utusie kaithire kata tulike tute kula asante mbe umunthe we muthenya wa 14 mwai-ini wa 11 wa chumwa ni twailite kunena cindu cithengeanie na Ngai nundu wa kwithwa ni muthenya wa thaithi na tikongele obungu kibuthia kimena na cindu ciutena Ngai umuthi ninethwa ndiatia masomethia ni Reverend Masaka wa ethwa ba Masaka bandu wetu wa Jerusalem AIC na ugo agwe ni waweta ulwa utongoi na ni wasia utongoi wa Kristo na andu ma siasa na nikana ndikaendezie muno ala mekwendewe ni kwenda kusoma makasome Mathayo miongweli na ile musao Mathayo I think miongweli na ile musao 15 nginya baumbe 20 miongweli na ile nikana mamanye siasa na Christian siithiote kwe kindu chawetwa ni mheshimiwa mbaki ngwenda kuleana na chopio kiba tamwetikeli wa AIC ila wasia bena uthei ukamba chu ninaleana nacho ota mwana siasa naleana nacho niki mundu ila twasia Raila Ruto na langi onthe metinda ukamba kitumi kila meutinda ukamba nundu uwo waguo atongo yasu ni methitwe mathima siasa Ruto ena experience ya siasa Raila ena experience ya siasa na andu asumeli ni mesikana athiani athani sio kimau andu agimeta wa Arab eta wa mwathani wana kwa Rift Valley ni maisia utongoi wa katano wa Kenya ukauma ukamba nazo ni athani ona athani yange apita ni mawetie kana utongoi wa Kenya musumbi wa katano akauma ukamba athani tapita Biblia ni kata athani azu apita ni wezi ndio mayaandika maondokie na siasa kuandikwa itina lakini yu alama ethukiasia ekendo yu ni kyathaniwe kana utongo na nicho gutumi kuona andu ao onthe mazembi okamba ilongwazia ai ni payo thei in fact watia Kalonzo ekiwa akakiwa ginya na andu onthe mekile mewezi twa Kalonzo mata ya wetwa makatelema for example ila governor Kibwana waise no kwenda kibira cho Sumbi governor Mutua waise no kwenda kibira cho Sumbi yuni chao kimabuabu ndisie nginya mambe utethesia musindani wo wita wa Raila yuni ila no kwenda Sumbi Kibwana no kwenda Sumbi Mutua no kwenda Sumbi na Raila kilio kila kazi na nimetumwa na Kalonzo yu akamba kulwa kile ukitoweta amina za Kalonzo akaza tialala tibim na mkutano ithela ni kuona nyakana pe kindu kimachanganyikite kila kizoletwe ni Ngai cha yes nobody can say no Kalonzo ekiwa muno na Kalonzo akamba nienda umutabizia ba Mutongo TV no munthi ni nena ni bebani Kalonzo niwe unutwika president wa katano wa Kenya okay na kitu mikiu ni kanano ukeba kwa mtaalamu ndio niwethukie muno nikana ila unonia na nunu kaingi Ruto no siokete ukamba ingi for information nundu bado kulona endie nundu ni maenda we andu maenda okundu na kundu nune iwe wa mauko vesia bau pedha thina na no jokuti mazembie mazia uda tinenge muthama ta chairman na tima baka langiwa yelo nundu mebata naguo nigarati mose indi nienda umatabia pai yanya pai ngoli boza musakwa Kalonzo na ni wanena umunthe kitengela siakana ithi oka tukite mbola lakini ila wiga polepole ndio mwendo na by 31st ya December nina atongo ingia mheshimiwa makau wa mheshimiwa iweta siendo lakini enda kwa siakana twitho tio patient
kumisia ni kuseo na oka ila mukwiwe amina kutangaza presidential candidate. Okay. Kindu kithaja chosa direction nyingi kwa uko kubi ukamba paiyanya nekita gukakwenda kusisia hii choki yathani mama tabiti kunao nichaukiendeo kumweshimiwa okwo kuvinike nani thibala FM wenda kuwegethia kana museisi oloseisi kana atongo ya sweli Raila na Ruto vaikula moso wakamba kula paibandu no mose kula lakini nienda kwasia ona muko yako Raila ndasinda kwa eweka Ruto ndasinda kwa eweka na undu Kalonzo ndasinda kwa eweka nikana kamba tikewe taithi twi week mheshimiwa my friend Mbakini wasia kana akamba kula nisiongelekele 2.2 Kalonzo 2007 ni wakwatie kula mbea wa million na kina wate kula ngilima na bantu ni wakwatie kula nijo kutumi waandie bantu ma negotiate atweka vice president wana deputy president wa Kibaki kuni ongo asia pa ukamba Raila ukwa eto atayenza luo mbinge kwa kuitwa kamba wenda omini za luo izu ni leo mukunia kwa kwa watu kula sianza luo Ruto kwa kwata kalengela twaite ku lakini mukamba luo akeka ona mbakyo akekia kwa Kalonzo uyu aya kwati mweshi kunda kewo FM ni wethugese atongo ya sweli baki aje babe yana nake mweshi ba yaze akamba wonde makono ese kula chondo nike moja Kalonzo amusioka atongo ni ane moki Ruto no vami okamba na tisa bale umwe kana ile kuka ndeni wele mbete wakamba ambake mbake ni mali kile ndeni wa angali yake mheshimiwa muthama na alangi naongale kwenu wengi mease mbado ili tuitishwe ni mundu tu nikulika na thanu nethukisi mheshimiwa Mboi wakati yani anaizi wana moka waipa bado no yoko koma wakandeni wele mbete wakamba FM ni mubea atongo yazumanena ni point na ndukeze kwa zeti point ni point chawo sikwenda okuti muangale kweno ingi kwithie kilo emo neoneka ubwayo nyene kitaenda kuongelela nundu twi topic inesu ya ati atongo inimonekie mayuka ukambani undozu ayanya ni wongo kwa address namba 3 yukindu chambe nenda kwambisia na mundu la wi Ruto nekana nuke bandu bala beitinga yu wasize muno Ruto kamika ke ezukumela ke twi muno na makuwene ke tumini chao deo zukuma kamika ke muno masako cho ke tumini chao yu mundu wa analysis chucho tekulasia yu kamika ka Ruto ezukumela muno makuwene na kitwi nondo paune pokwe ukwete omanda anduma pa yandi maumukwatia yu masaku twase masaku ta county na mundu mwe wita wa muthama na na mundu ngewekete ngalikola wita wa munyaka na mundu ngewekete ngalikola wita wa kawaya andu mesikiwe kwa ukethia ni wisi ngalikwezu onako ko thimwe andu makwatie lakini makuwene ndanamba omesya mundu wina meita ndwazu maukwatia na kitwinda namba omesya mei ta mndanamba kwata mundu wina meita ndwazu maukwatia nicho kuona UIT ati nienda ukothese kukwikwile muno nikana withie nina kwata andu maungwatia ba yandi na kwa strategy ya siasa tia endia thuku aya ndenda nuka babe itinga nake itinga no monia itinga ogio yemwe na yu nenda kukwata nyangale kwezu itinga na kindu kingi cha bata muno itinga muno ti wone nda uko kambani katika analysis itinga ti wone nda uko kambani yu pe governor ile sia mina ta msiasio yes governor wa Kitui I'm sorry governor Masaku na governor wa Makuwe Alfred Mutwana kibwana na yu ngava na isube ondu umwe siese twamina ta musitwe yote thiba na katika ekulyo thiu makambia kwasi ati ni lazima tumanthe ondu tukui position ni lazima tumanthe ondu tukui position ni kana withie tamu witu wa ungava na wathela ni tuona kwitinizia bantu na yu makoka makathima maitumia kithimi kila cho oba mwambio ni yu oba mwambio ni makakula ni ati ndundi kana twambe kwithi wa ba kwitu yu ba kwitu ni kana twamba okwata kumamika twaile kwikata makazi ati ni kana twamba okwata kumamika twaile kwamba ungama ngale kwenu ingi egela thi mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ni kana withi twamba omamika na makatwa tienda ungama ute wa Kalonzo ni kana withi
Okay. Ni twamandika nendo gweta point ya FM o kidogo tu nondo wa kitumikio ba mboko ati uba yini nusiogethio bukwaku aishimiwa nimo kuomesyo ba yini ikyo semikono ndo keke full stop nende mwana musezi ani kilunguni cha kuombea siasa kethani ndo atonyelela twi imwe kwa imwe kuma va musini wa masako na nendeni wa studio cia Mutongo TV ketha wine kulio kwa atongo imakwa ni wondo twambia na ngia yuru twinambia na ngia yenze valese toliswa baba yuko there nandi na indi mwana musezi ketha wine kulio nakwa ni ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 namba utumane mukuvi na vaindevi thini wa mitandao tuyambia na Facebook na nakwa tu live kwa ndaya nini si akamba mwevata na akamba enzenu na nondo tu akamba tuitangasa akikamba wavika Facebook tinako getwa ko share kwa ndaya tinako share wesethi ani wa share kwa ndu aingi nekenda makwato nena ni owa yemwe kwa yemwe na wathi YouTube copy link tumeandu link YouTube ni Mutongo TV official Mutongo TV official na we subscribe nikendo sethia ni twasongania imwe kwa imwe na ndine wanamba tumane usumu kubina kwa ile itatu kenda imwe 5 na graphics kanyiva kwa ndaya ikia na kwiki ya cia scrolls motumanemo alama ende na kutuma na ndu ni sine maingi piu na Facebook ningwetha ndima soma ovamana namba tumane mukubina simu ningwosa otwende ndine wa kilungu namba cia simu siva undeni wa kio chaku na wako na simu uyekona sata mundu muima twasi andeni wa kilungu cha kuombea siasa tutumia uima kana nitwa maturity wesaidhi ni twatamba ni mwe wako na simu these wa TV bana FM nasi nengo sioka kwako wega nesa netha nasi ati o summary point isu yake ona itinga tiwe neyete tokamba itinga yuge tokamba nundu nithititwe ni mangava neli mamine teta musyo mendo man the relevance okay na point ya katatu ningukala ata metuke point ya katatu thile tau wasisia undu itinga thiendete thina mundu la wiruto nimendo sinda na muno meli na peke ndu kuma mamanite na kina sindu ile kiuna ati itinga na kami undu mesene yundu na undu mesikewe Kenya kibathukani choni ni muno kwa ni lazima mama ande ati leo kibathukani kila mundu akwetwa mantha KULA ona batoneka ngili yana thima na nicho kuona maita ta muno kwenda kambani ni kana withe itha nitamea nene withe umwe watatu kusonga mbe wolonge okay na ngimina piu ile ndo mino kile point hizo ngimina piu lanya ba ukambani lanya ya siasa pena nuweze peke ndo tweta peke ndo twetu nina bageta wa kila akili yetha yona keta wa perception peona perception ile pandu kana pa ukambani pe ni batona kwetha pena yanya nenda kutabia getumi nyeni weze nenda na very objective wasise webe yana po muno yupa ke kalondu pa ilie uyupa te kupinduka pe yanya lakini nundu nakwa ni mutaalamu na nini zene sakana mutheno mwa siasa nundu mwana miaka ya 10 tito no tani ya nya tekacha thipo leo neka thipo ata ndo kunenga samari anda tiko mundi bitu cha kwera stars mwana musia yisia yana yoneka ati kulela thila ukunwa amukamba miongo kenda na 5 atiye Kalonzo yes na yume kenda na 5 atiye Kalonzo na ugethea ona cio governor cio nthe siasa ite bala be Kalonzo yu wasisia na sio na Kalonzo aina mutongo yungi witawa muthama lakini kumebinda yumo baka yuthite atongo yasu muthama ni wegete ote wa Kalonzo atongo ya mema governor namo ni megete ote wa Kalonzo na peke ndu cha keli okay nicho kwa kutabia yu atongo yasu meka niwese mukamba na Kalonzo be statement yu na meke ile yu na utabia sindu ile mundu le muthama ni wegete nuzi wenda timu sakuna lakini yeye mundu abagwi muno wa Kalonzo aya mangavana manubiwe makwate ni una Kalonzo lakini matika bandu meka yu pe kindu cha katatu Kalonzo zila wila unena yuluwa either etinga kana kami aize tau aizie wenda waumie bale pe etinga na ndaka isaboti na asioka asia undulonge ukwenda munene pyu ni kupalucha mwashimo weta munini wa msumbe yusi nduzi wa kwata nisi 5 kwetha tena muthama
na kwitha rena mangavana na kwitha ya senda onje na netinga na kwitha ya cia akabaluja Ruto yusi nduzu nisikuoneka ti lazima sigetha ziliu lakini ni kuoneka tape andu fulani mathamite makauma pala pe Kalonzo lakini uonekana paina amba kwitha ne pasia itu paka kusiwa kabisa kana ne mathamite paimundu namba ukuzia kazi ati andu azwi mathamite indicate la ya weto na usisia thimbaro ndenesa kuka kwati ya pau naindi kanithi baba mheshimiwa mbaki kayula kake kwa metuki okay nienda kwa mheshimiwa wabecha baini Ruto ndio ukia masaku Ruto ndio kwa masaku na munyaka na kawaya na alangi Ruto ekia kichapo kila unakuliwe ba masaku ibindani ya ngenge by election ya Senate aipa inosi kwacha na sembete kula kungi akamande kana nongi ni wona kindu na waizi ndona kindu hakuna mheshimiwa mbaki kule kwa ndaya neno once no uko tuyambai mbaki obaini mbaki mwanya nukite kwako yes okay obaini yes FM tuikwake njuka kwake ona mundu atwa methetwa ata omeze aya pa mundu omeze te makio ule majority leader aya no aya bana mbaki no amedukeza mheshimiwa amedukeza bana FM mtaalamu wake ndo olwabikena kunengane kitume cha Ruto kuthikitwi kulane kwaku na niwe thero mustari ni wambe kuthoncha mheshimiwa Ruto na ndi atuyoko vakwe tingo nayo anthini wa ndambuka yake nthini wa lembetewa kamba nuno ni magavana on the me atatu makwatana na mavikiana kumuthocha evo party leader waku nondo wanyivyo na chama cha NAK na yu ikulengeti oka watatu sisia ngwata nyesu ya magavana anu watatu na kuthinga kwenu yetinga iona ni ata Erastus nwese kielelo cha mkutano lo unai wote kinai kusupport Raila kwa mundu la wa siasa na wizi siasa ichao mkutano lo unai wote unai wa governors ya tatu ulondu analyst wa FM governors yano me atatu niwezi methitwe mena thina muno pi na Kalonzo na pe kindu mambiye kita Southeastern Economic Bloc SECEB na kindu kino kithitwe kuma tene ila chambiye suwa wambe twakomania masinga chatekio direction ya Kalonzo ailite kupetangwa ta mutongo iwachao wambai nundu negotiation ilo gwika katika national level sio tethia mbai ya mukamba na governors yano me atatu kielelo chopaya kinai kuminana na Kalonzo na ni kuyuna kitumi Kibutha ni asia naye kiotwika presidential candidate suosu Mutua governor anai presidential candidate no thiogera ni muonete Meru Embu Nyeri akite kibila cha president na anaye kiotwika presidential candidate pale anaisi onevu no kwetia kwao kindu kimwe kwenda kuotabia ni Erastus na hakamba ndi matabia kielelo cha governors yano me atatu ni kuminana na Kalonzo with ona atwika no kuka katika kindu kime kwita azimio o kata stranger mundu aile te odokwe musi na edokwe ni governors yasume atatu nundo ni mama kwata ni kwa niaba ya chao ya Kamba kindu cha keli Mutua na Kibutha ni mamini eta msiomo kwa uma minete maina kindu masia nundo mathitio governor yengi katika county zino cieli wengilu kilo kwetwa mantha bauyu ni protection ya chao nondo akwetha ngilu kuya kula uyita ndo maketui noko need Raila in fact together ti Raila kaluki wa ngilo na nene katika television oyo ya ekamete Nozo party leader wako na ne party leader wako lakini na kutabisia va na mukamba ni wese ando maketui ni mese kethe ati Raila oika luki ya ekamete oyo twetha tuimo twaya twendo twa yaba kwa uwe kaluki ya ba ndo protection nake Kibutha ba ya ndo survival yake ya ende yata nondo terms yake ni wamina Alfred Mutua na aketa huo nondo yu pai bandu bange mathi and correct kindu kinge wa ithi ta UDA
ithe ta UDN ithe tukete kwite kibela tukete kwite kibela twinenge andu agenda tukia andu kana twasakuwa ithe ni tukwa kumantha londo ciana citu na niweze yo nthi no ina over 5 million ciana itewe yani londo ciana icio likama we yani izu niyo campaign irate kwetie campaign ina agenda ya kuthio kiwa andu me asiata na kulika kula kutaizo lika mundu ukwite kibela cha president endo kunengelekani paisu wa presidential candidate wa nthi ya Kenya wakina kiusiani mundu ukwite kibela cha president akina kiusiani kana sitting deputy president kune kitui same case applies to Kanangi paisu wa Kanangi baabika mundu ukwite kibela cha president kuma nthi ya kwata uhuru so yukini kibela kikwetwa mambo kicha tumeano makwazia i Kalonzo evano nuesinye kindu kila ndenda ni we confidence ithe ana andu ma waipa nyendeze ni ya muthemba mo nezenga majority lead ono na ni mutumia ati ndu ubyo na ni moyo akwetombia Kalonzo no gutwika president nundu pe mwathani wa mwathani uzu niwe bayu we siasa zilio mwathani uzu we no kuona ta mwathani we bo akibela kikauma okamba nundu wa mwathani really paipa to atu nena no atu ya tu wachumwa tukiengai yutu ile tokiengai na tuinena kweli kana kindu cha mbe kibela cha president kiza kuma katika stories ya nene to ebinda zio kimau sijui nani kibela kicha presidency kikasa kuma pala pena agenda ani watu ya tiala la tibi oyu no mpaka otyo tabia ndui wawasa kuwa ta president agenda ya kunemia na ndino ndikukita nundu Kalonzo ni mwewe kwa mayazi ya yue kindu kila kinapata mono bino kuunganisha ndi ndino ndi kauni ndo ambako za kuwa nundu agenda ya kuni mugo no mbelo okay agenda mugo ni musio lakini na mugo ndwebo tikwenda mundu kutota pia hii pe mugo hii utono deliver chao wazeto ushuru witu tukaiba koti asante muno mheshimiwa ume pointi cia kunesa na nonenga mwanya otangi mheshimiwa twi kwaku ni sebe twinge tukuthunguta na tukuthunguta ni anda tuovo ndeni wa magavana ano metu atatu mokamba nondu kindu cyo kinethiwe muno kinene okamba nondu magavana ano 2017 ithio ndeni tuonie mena Kalonzo pakwa ba ithene ngilo na chama chake cha NAK indi aina Kalonzo twasia mutwa no wewe yote na chama chake cha maendeleo cha Jubilee kwatemba Jubilee indi kibwana aindeni wa makoti ma Kalonzo na ina ni mokie matho cha Raila na bethi wana kinene ni kana Kalonzo no wemeto no makwatania kana ano atatu mena kumumvunyania Kalonzo letu wa betrayal warose mheshimiwa anawe tukisema mbaki kila wanene yulwa magavana asu atatu asia angemeanda protection angemeanda survival na kwa woni wako watoto sisi na wadhima nzeve magavana anu atatu ni kumfunyania Kalonzo kana Kalonzo no wemenu makwata asante nundu wa mwanya usu kindu chambe ngewa ya kumubanya mamubunyaniye tene ona marana bakwibanga ona ila matulile ituo ni cia Kalonzo na moso governor mamina kosa molilwe bau governor mutwa wa Masaku ino niyo term yake ya kele kutwika governor osie ambe na waipa na oza atulira athi na oza na chapchap yu ni kana ndikathi muno olwanga liko ya mutwa nienda obona na wathi ungi wina wa Kalambia undu Kalambia athelile ya nangi wendi ese ni Chelsea cia muthembo cia kani mini ebo wathi andu ni mawisi muno ku ni ongwa cia ibo kwa mutwa ndia mina yuba kwa governor kibwana no na onziye kwa kavoka pandu wedo kwa kavoka the famous kwa kavoka aze no kwenda usumbi wa Kenya na yu aze no kwenda usumbi wa Kenya kila kindele milio muno iso ni kwa saji ni tuoka na ni tukuungama na Raila ta musumbi Kalonzo enda kuka azimio ni okay lakini okay katika level yitu tona kuita senior council mundu ula ubikire level ni ya kutwika vice president ukeza kuthia ni wathenge usumbi kumwe okay tuthe baadhi kwa magavana kwa ni ngona kila mheshimiwa Mbaki wasia ni kana ni maende na umanda survival ya after 2022 nundu wakuthema mini eta musio charity ngilo high excellency undu Mbaki wa ni mama mwisi muno kuithie alama makweni lakini umeto kwa kwito makweni endo teti wake muno no wake twi ni wake twi kwa uba undilikilela muno lakini wenu no kwenda kwitha na tamu ingi nake no enda usisia o protection ondu twewa ngisi oko banini obawa weta ila wewie na ningu sioko kwa mundu era wasioke aize bakoka nzoka
na nzoke esu ikethe yumia sioki bagia leana muno na tio ngwasi tuthaitha ni wa AIC mbake na tuyo maba na umuthi wanena nesa kila kibo kila nuzi kila kyaguo kioka wolo banini nundu andu asu mawetie maza kukoka nzoka na nzoke esu ikethe yumia sioki na ya translate ya kutwika ya train SGR isa sawa kuni wongwasia na pea boji maboya muno na indication ni kana ilone wiyo musumbi awete yakwa Musalia Mudavadi ana asia kana kabila ile Kenya out of makabila 47 itwika nizo si utwika makakita rotate toumaba tikathiba alangi tibinda ya MUKAMBA unity cho sienesa ni kana Kalonzo atwike president kwa magavana maitu ila mukuwa oka ya mina kwasia Kalonzo niwe okuokua kibebelo cha oka ni kwatana ni ngumona onthe uyo onthe mapiga ata about turn ila ya wetiwe ni meja bindane yake nyata be mutumio mwe wa meja wa jeshi wesie ku yakamba maende tume na asungwa ambia pindukai mabinduka kuni ngweza kona magavana maitu ndo maitu at the end of the day tuina kikamba tutinda aimwe maisho kawala be Kalonzo asanda matangaza yu nima utangaza na indication nitukita kwa oka nitukita inge topic ya oka nitukita magavana maitu me na freedom ya kutembea kila bandu lakini mo already mayethwa kamine meitha wabe Raila na mathibara maina agenda in fact alama na methukizio makueni maina ina agenda mana agenda ya mbeni Kalonzo agenda ya keli ni Ruto yuma na tuyata yundu kuwa Kalonzo ukila kaza tukethwa na 24 hour economy tukethwa na kusia maundu ma siasa weze kuthani masio kukwata ni anthi anienda kwa asia ibindani ya siasa 2007 2017 2013 kwithitwe na violence kila after election kwithitwe na kau kwa Kalonzo kwasia kindu chambe ni kwete peace hizo no weta mheshimiwa Mbake kwasia kana nde kwenda kuona nthakame iyiteka inge ibindani ya siasa yani siasa sikaete kwiticha kwa nthakame ibindo na yemo kuzu niyo kwasia hizo niyo peace his excellency Kalonzo musoko na muwe bata muno mheshimiwa na muwe bata muno aya na ndi bwana FM wende na kwethukiza tu vaukwa ndeni wa magavana no maitu kuyange mo kulia yi no wethwe mo magavana amekie kunoa ni Kalonzo na methia ekaithie tubandenyo tumande mwanyongi vabe itinga mheshimiwa no kutuya kana mamuvunya nie tene na mu mamu amekata malinzi eno na asema ka kuna abotan na mosi wakamusibala ve mheshimiwa Kalonzo amusioka kiutaalamu wasisia magavana metu MUKAMBA me atatu kitumi kinene ni chao kuona chao dhanuka na kuhekela ngalo kwenu wengi yui nenda kuda bizindu itatu chambe magavana ila manetete mundu la witinga ba ya makuweni magavana paiki ndujo mana nena muthanoso mana nena okindu kimwe mana ilo nena okindu kimwe na nojo mana neni mana iziati yutienda kusoma kana tienda undikilea kana netu support Raila maiki ndujo mana ilo nena ati kwikwe na kwikwe mayu ndu mana ilo nena mo manoge taba kusoma ndeto zikwaje kana ivye magavana netaungama na Raila na mazoma maendekithio ala makwena na Raila eke atwika president mazoma kundi mana asomya bekindu na ndine mpaiki ninonie mazoma mundu aila osoma kindu gena uima whether Raila akatuka muzumbi na keke u azune maundu wange yakati zoka bae kundio na yagu ya ati magavana ni mabwa ata manuyi ni Kalonzo munango thandatu thiulwa ikumi kana miongo thandatu thiulwa yana nithi magavana no amasija nesa wa makete ya nesa nitamano iwe ni Kalonzo na nitwa ile nyine muzina unithitwo ngisisia ta mutaalamu na beke nungwete ku studio ina ni kwanyanga ino kundethia na ngake kwata mukakwata nukuiwa majority ayasia na ula ni ugo mutua governor onati kutwika okie na waipa mutua no mendeitwa muno ni Kalonzo na aka yetu serikali ine na akauma bwa katuwa governor na atuwa governor ona matene kala muno ukethia tima yo kwateania na niwese kalanda ngweto sisi yu na ngwenda nundu nyine mutaalamu mundu witha esi andabie we ni mutu wai kana ni Kalonzo
ula wa ina thina aya ngilu yuti unena ngilu ula wa nanga party leader wa kwa party leader wa mheshimiwa wa ona wenda unja Kalonzo kwanza makita utiniani wena Kalonzo na lazima na withi ya ona mathenge ni gwa wasio ndo basianitie nditanza uzizo ukimana kibwana completely onela unaete 2017 pala be Kalonzo kibwana una musiaze nezo kona eyo nalangiwa ngiline ukwazya muungano na ogali gabo ekalanga asiyoko bala onatuite na azuni wezini mangava na atatu na katika mangava na asu atatu pe andu pe mundu mote thetu muno ni Kalonzo mundu kuita wa mutua na pe andu angeli kwa siasa andu akomau mundu mukomau wita wa professor kibwana na mundu mukomau siasa wita wa Ngilu mo andu asue onde nweze yu onde wa mazema ikwate ni na Kalonzo na no tong no tende na kuongelele list ni ndaza no twaile kuongela mundu la we Johnson Muthama na Muthama ni mutongo yute ingi no ukambani ne waile kuongela andu angi ta mundu la we Musela na Musela ni mundu yute ingi no ukambani uketha no wiza ikala ndu ngekulia ati indi andu asuo ndeni mumethwa na thina ti Kalonzo na you ukunikili wako we pau na you nebo nekana zuke kuli agunesa na asise muno peke nengo kimwe Kalonzo nenge tukiseo muno cha ukwatania kundu kwena ngazai na you usiaje okasani gwe indi kinengo kiu ni cha mwemie kwake musi kukwatania ndongo ino kukwatania ndo asise pate ikulyo yani uko ibandu bene ikulyo indongo yi ni naikanu ukethia kila mundu ningi basisia kobe mundu ono kobe ono mundu gusoma chama chonge waise mundu lawe na ndu karete kwazia ngavana ti mundu withukiwe nanu ngavana ni mundu withukiwe ni mundu nondo ni mundu sakwetwa ndeno account anaza kuitwa nandu na anaza kuwebe mazinda no makale na azinda yuko wewe Ngilu wewe mutua wewe mundu lawe ngavana kibana wewe mundu lawe we Johnson Muthama wewe andu azu onde kila mundu asomete ebukuthike bathona la Kalonzo kusoma ni ilo pia kana pepa andu katika kutungiania andu ano we Kalonzo nundu kwa kusisia niwe mutongo yula munenange Kalonzo niwe mutongo yula munenange niwe wina utonyi wa meati siana sia kwa kuoka hii na kuoka itu ikaleba na kuoka hii tunenania na mayuka na mainena kwa kila kithirwe ki mwema nicho nye yuta mutaalamu ndo ngokuya munango ni uwemetwe yukila kithiro ki mwema ni chongwe to sisia hii choni none ondulika ngone kwana aye ukamana uthi na balawi lakini wabethi na webana pethi na webana ake ki utaalamu na ile mu byamuno ni kwate na kuna ndozi nesa ondo vailite baye mundu nena atianza ambiyo kwate ofinyo nde twambo thibara we mwene nde ondo twivana ondo wa mwene nde na tweza ikalaba so that we na twithioka tutese kana mekuo akatumana kana mekuo nende mwena muzese hivi ndani ya vika ni yakunambe kuwa na akuya asiata unaenda nyawitu mutanyani wo munde wena kulyo yiva kana wena woni wiva yolo onene wa umundi twinene yolo avata wa kula ya mukamba nondo akamba kula zitu onakutuka no nini ni kula sivata muno na ni kula itonya kuendekana ni kuendeka kuwe sawa na Ruto ayuko kamba Raila ayuko kamba no kula meo manda no aseneme manda cho tio kula atikula ila situ hivi akamba na ndwete woni waku ta we musesia ili tatu kenda imwitano namba otumane mukuve and then wa Facebook ni Mutongo TV esune page to ya Facebook Mutongo TV na then wa page ya kwani Erastus Kithuku anzomo wa bikande ni wa page isusi onde vikia na ku like na we follow ikando seli yetu atambanie mwe namba otumane mukuve no tabia namba sia simu siva Charles nengosa simu 5 na namba wako sio wala we atongo yi na indi Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku follow kana uto ati indi hashtag ni kuombea siasa tuambie na tuyambia na Mick Chalo yasia analysis ako sawa Ruto akoshua Masaku ako family with Muthama but Kitui bado is weighing of Musila and Malombe whom to view governorship yet Mweke is weak to take Ruto's votes but time to come Ruto will take Kitui like Masaku haya tuose ongi kasoa abed kumangala kwa Kitui yasia FM is very wise haya Peter Mutua Mkenya when Ruto okay sundina mwelewa kanoso tumaniwa Kitosh yasia the problem with Wiper guys fail to accept the fact ekamende na ukenga Kalonzo lakini maka mukiambe okay cadet wa etikone manzo yasia etikone
kadhama mbioni twise Ruto. Joimane Musilo na yake asema Raila will pick Lee Kinyanjui as running mate, so Kalonzo should go to debe, he can't be Tingas DP. Kalonzo achukue James Mwangi kama DP na waingie State House asubuhi. Haya si woni wake nake ungi yasia Charles Tony yasia correct baki Augustus Kate wembiani si watumani wa kunengo sisia motumani maingi mono na moso manondekea. Nice one Fred Mbadha na Honorable Chalo Mumo Mulili John. Aya Winfred Ndenya Chalo Mumo wisawa my abled MCA wiper all the way. Kalonzo tosha aswange mathi naku Musembi Modhami. Oya Josephat Moyoni asia Kalonzo the 5th. Benjamin Muithi asia Kalonzo tosha. Alex wa Kavemba yasema majority leader Chalo Mumo emea vauvyo mbaya Mukamba ndi saoswa na matatanda joy mane betekeleni so motumani ma anginondo weko kusiokelela kethati Raila Stephen Kalonzo aile kwithwa o Charity Ngilu aile kwitha committee usuni Mukenya wa Kenya kwa tamba undeto sia mbaki Charles Tony asembaki anenete working pin wa Mukamba ground trace take Dennis Kathoke ase tutajie majina ya hao viongozi tena wako sawa. Okay, kwa la nondo wa demand uleva guvana kwetwa mheshimiwa Chalo Mumo niwe MC wa ward ya Tulimani ndini wa county ya Makueni na inde katikati eta wa FM kana Fred Mbadha ane mutaalamu wa maondo ma oteti na oya iva ya muthiani eta wa mheshimiwa John Kisanga ukana mbaki na niwe MC wa ward ya kwa Vonza ya ta county ni Agitwi ni kwate yu alama okule masitwa ni mwamanya. Aya Eric Mbarikiwa ase Kalonzo tosha. Festus Moto ase Kalonzo no we. Sam Classic Ndavisie majority leader kivila kiosa wa ni mwadhani chosa wa na numbers na kimbaki siasa yake ilikanesa ena Moses Kilonzo netio menda ingi Sam Classic. Boni Kilonzo FM ako jioni sana kisiasa kila Sunday kila moja na je ya kuunganisha ati okay sawa Boni Kilonzo. Aya Rich first born kule mbaki niki Ruto anengane mbesa niki meu siembesia enendi mbaki kulwa niki Ruto anengane mbesa amwe matongoi mosembesia enendi mbesa isu maike uthaukia ando tafadhali. Aya uzane ne lwa mbesa Jeremia Mbovu UDA tosha from ya Karaba Jacqueline Mudhoka atongoi ama waipa maike okenga Kalonzo aki Santlans Kilu yasia. Kwa sasa hii tulikite kamini nundo Kalonzo ndanamba kutonia kananu kuite kivila Stanislas Kilu ya zema likite kamini Regina Mwende vayingo kudhosi ambai twisi Kalonzo samba mwene kivila no cha Kalonzo tuikwata mundu ngimbau yakande some motumani vakuve atano unikenda wisaidhi ani nosa simo Ruto tosha ona ko Dubai twisi Ruto Johnny Kajoi Eunice Babes Kalonzo no motongoi asu angi Faikendo Kasua Obed Mumo as no content kabisa very disappointed as wiper guy kedhia mbakini muna wako osi woni wake aya Kasua ne drama nayo angala kwa UDA gikonyo chauze kwa tutelemia no mondo meke ka gome tamboni we mondo musesia Kalonzo aende kwani asumete osumbe komo mechao osumbe we mosi we at least kweva sana mosi o Kalonzo aende osumbe Kenya. Aya chao siomba nya simu ambi uko na simu ino ukite kwa simu wasi osiwewa eka ojaribu kana simu si sawa tukite kwa simu niulizie hivi yo ODM UDA na oka makaungama ou makamwiso kuthi ata Bismarck Dominic ikulesu FM nenda wiki akilini nuko sungia makongama uonde vethiata aya dikona ndaka FM waendie ku indi umundi we sawa ni woka na indi Dominic Kamula yase kisomo kiu shonde twinewa kamikaki kisomo jicho onde twinewa kamikaki usiwoni wake Dominic Kamula. Samson Mwindi waipa awako serious aje kwa oka kwa UDA Erastus Twithukise ne savio ko motito ni engineer Amos Mwema MCA motito kalikubu ward 2022 asante sana mheshimiwa Songo mdogo Jerikate Savo Kalonzo anafaa tanga inamfaa sana hata ajiamini ozo ya Kalonzo hadi tanga ni kumfaa sana
mbagi umesia ntobika bu aya Jafeth Ndonda, we have tried vijana for 10 years now, we want wazee baba tosha na wamuthia asia around hii ni UDA ndetone maluki motumani ni maingivyo ndiye na kutoma na wagu ambikia ni ngosoma yu ekata mbaoza simo amoto yu andoma simo me asiata ngalikoni esu Charles nenga simu itano tuambie na weba simu yambe hello Mutongoi lasta ngia ukege tuenena nao nena vita moto wa mine badine lokana Charles ndiwi wa wasenga lekoni eno Charles mbeke wa wasenga lekoni eno ndiko atia hii aha ndiko hizi haza hii hello yone nebe na kadena kasimo Charles okay hello Mutongoi hello tuenena nao uyenena na mwalimu angari kukukuma kabuta Kitui County director tukuwa wasia kwa studio tafadhali hello ambo sisi yake uyenena na mwalimu angari tafadhali pole kidogo aha aya ando masi tafadhali pole sana wasene wamba kwete mathina baininde director Mr. Charles nwende na kuthinikia nikenda wicithia ni twacokethia imwe kwa imwe tutaendete basa yu nenda nambo munenga mwanya ni mwethukisha mwene ndi na nenda nambia na FM this time round FM be kulu ya bata muno makaunga maonde VATA nondo oka mheshimiwa na watu wikizise baka ni motangaza presidential candidate na ni makuongabya mundu na kwana na kondo kunena ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka twatito zizi azimio la umoja kutwika na ketinga ndeso tangaza kana okwetia inde mabona ni onde ne meneke mheshimiwa Ruto utheini no okwetia songe amosese oso na lange andasu tongo yesu onde makaunga mwaka mweso kelo makwata kula ila syake na amina ukwata kula ila syake inenda kwatabizya ba kadi ya Kenya balathi kadi ya Kenya ya mweso balathi na ndukese kuiwa ni mundu kana ethiana thiulwa thiana thiulwa kadi yesu kadi ya Kenya thike imani na ni utapisia pa yu muthi nenda kubathukana na andu tene nundu nye ni analyst na wa analyst ni wosu kiimani undu makasi na ino wezi undu anu ingi magwesiga andu ingi nenda mambati yu katika analysis mambati mesilia momoke undu makatatu kwa wingi ya Kenya mesilia ati nundu mheshimiwa Ruto ni waendie potene andu make mani wa makakwata kwoko aya kwa andu magwesilia nundu wasise meona muzumbe eno kuthengea ne tinga saa ingi ne wa matono kwata kwoko indi be kindu kingwenda andu mambe kukilia akili mambe yochona kili ati na mwandu make imani ndukazethia na yulwa thiana mathiso kwata oka kwoko ndukese kwacethia na yulwa thiana mathiso kwata oka kwoko andu asu pai mundu unamba pai mundu unamba kwacia ethiana yulwa thiana makasi ona na kwa undu makasi yu makathi maili undu mailiyu tuisa maraisi makathi maili undu mailie kila kiakili ni kwa andu ni kana yu kule andu ingi niwezi twinena umonde lakini kula sio mwaka ukete ni sina minana na miizu nana thithela pesi ndu bingi sikutha baga na bimwe ngweza kuutapia ta analyst indi kila kwenda kutapia yu ni kana pala kula ya kiimani thikwiza ngokela ona bale kwiza ngokela yu ona ni utapisia ba ikangokela buku abe yoka igezo ngokela bube yoka na thingoka bunesa uzani wa muno mundu uzu aoka undu uthanu kakuma ku ya ground ini ba ilo thanu kakuma underground ukamwiwa poyo rupyo ko uko kupe yes na tusoke simoni yuko kupe kula esu ya kiimani ikepa wenesa palathithi yipalathethi nipo pakube meongo thantatu yulwa yana nozu zindi paundi baba ile kuma musumbi 60% wose sabu 60% whether upetite 6% 60 not 6 da analysis ya karotavia ela 50+1 kana ondono makwate the 50+1 yu muzezi osu endao mana kiu
Bwana FM chagana maji onde masi paketa no sindi round ya kwanza hii tisio ko bwe utabe tisio ka bagwa tisio ko kwa metuke mu FM nenda osa simu ki makika unga mangale ko mweke solid pena 50+1 asante Very solid. aya yu mwendo basezia simu si inete de naba nini aya yu kona simu yu namba sia simu nisipo kioni bena namba ile Airtel na Safaricom uko nelo kwiwo yenda na wao na simu ile sia wase wa TV tukevikia na kwiwa na nenda osa simu 5 sisi oka simu ya mbe neo Mr. Chelsea hivyo aya hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Hello. Ye tuenena nao. Tena Joseph Kikuku Mpaka. Ye karibu sana. Sawa kolia. Nenda kwa vina nigenda wikenesa. Atira wala. Hello. Aya. Endao. Aha. Niwa director zendo kuiwa. No avetezu. Aya hello Mutongoi. Hello. Hello Mutongoi TV kuombea siasa. Hello Mutongoi. Ye wati ndata. Ninakusikia. Tuenena nao. Ninakusikia. Aka kuidukiza TV ni tafadhali. Tuena masama kwa nanga. Hello Mutongoi. Hello. 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 Ye wati ndata. Wapinda mesa. Tuenena nao. Nangu neno na Mutongoi TV. Chauzi. Kana simu tafadhali. Ambaye kana simu. Sawa. Kana some mautumani ile atatu ba. Nisoma mautumani atatu. Mewa kana thikwa nokitafa kubage. Augustus Kate, today's Fred Mbada FM, you are doing possible analyst of politics. Asante for doing a great, wonderful job. Joseph Mosioki, kindly Erastus, ask those leaders what is their view on what SK Macharia did in Wote by addressing the Kamba people in Kikuyu language and promised. Okay, to open TV. Okay, sawa. Mutongoi TV, Mutongoi has been one of them. Koti kuvudhi ambai. Okay, kiu cha kunena na Kikuyu. Kuyandongi mana chosi ondongi. Ane ukamba alafu yanena na Kikuyu yandu bana wasi kitu kiuno ndonge akamba tu embeza si bottom up lakini 2022 tulikuwa nakula valasa ile kama usinoko ni kama momo tu akuma kethimani hata uoni wake osu naende nasa ni somo otomani manini twende na kilungu lecho ni maluki Ruto will lead by 67%. Just wait kimwana keu ni kingmaker Dayson ntina zizia weta u. Okay, wana na kilo tumani wako manyani nso mienge mondo some classic particularly nambo soma motumani mando ingi nondo motumani ni maingi okay heshimiwa asu kwamba komatini ya alafu o matavya mekona sendo nesa mwana sendo nesa Raila ndio prezo Charles Wambua na wamuthia we FM ndana asonge kuli yakwa what will be the next wakisimama hivyo no la Bismarck ase what will be the next wakisimama hivyo no kitakwa kuno musongia naende nenda kwamba hivyo lave mheshimiwa Mheshimiwa Mbaki ikuli yakwa yukete ovano ovana tuambe yeyo lwa atongo ya nokuthoka ndino wa elemete wakamba no tunene VATA wa KULA ya MUKAMBA na mheshimiwa majority leader bano aisekana mevosa kindu nina kwa nukiti na ikulu ingi otuwa vonde no wanenda nyosu to sisia kati wa Ruto na Raila noloto nyovonekana kula mbingi ndino elemete wakamba na niki Erastus yangu tavina and correct my brother. Siasa sio kambo ini tofauti monopio na ilate kunete ibindethelu Raila Odinga ni okotabia ndeo kupita ona even ona nduma waipa ni matabete mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ndaka matungeti ngani senator is on record ino aneni atharani asia Kalonzo wa Musyoka atwika etwa akamba kana nduma waipa katika itinga akathie weka na nduma gitui kana nduma ukamba maika amwekea kiuni manenete wiper kwou kindu cha mbewa mboma nayo wiper ndi ready kulika chaone kulika tingani ithia maipinduka kwa itumisio
nondo ningetio manena na unaonete Kalonzo waiti kana ndelika katika Jubilee no itipa we kwa siasa hiyo ibendoka kwa utio manene te makase maikalika katika etinga lakini ni okotabia patensi kapyo kana akamba ithabe mundu no eti akamba ni Raila Odinga Raila temukunete kura term ile 2013 na 2017 tuiko na kura atu ivaloka in fact temukunete kura mpaka abike akwasia akamba mwikakone nani akatwe twikakone kura twa boycott twakuna kura 2017 ino ciaciokeawa rastas na twalilo kuna kura atuite kana twaleo kuna kura no kuosa chao no kuosa kipela nondo tukuna kura tuose onetha tuose la Raila nondo Kalonzo aiba na twaleo kuna kura rastas kila cha happen next ni o resist ila yatawa national resistant movement ya tile hiya tile subscribe ya Safaricom yani upuzi mwingi monopio amondozu mwishoe ali alika Jubilee ewe ka the handshake na the handshake rasta zidano ulikana sindule na atoiwe Nyanza ni president ithio akamba tutieto baikendo tunakwata nimbinge mono nake Mheshimiwa Kalonzo nake la woni chucheke kana ake abanga kwatia chao ila handshake ya kuniwe ni Raila na president na athima aketha ni ciana tuju na Murathe pangane nagu ni thitu azama na aje wende kwenda kulwe makuli so kindu kila ukuona cyotuma Kalonzo atethia ena influence bano ni decision ila ukila aka make decision eweka no kithia ende kwenda ikulwe na nicho kitumio kuona Kalonzo yuyu nenda kutabia thia be chama kina thina pio na ene maolea maina thina yu nikiki na atumia niki waipa ina thina monene pio o yu waipa yumero nando na bai mundu olika waipa nendo ndabia nindi wewe mundu ari saini chamani a join waipa bai no kozonga na keba nenda kutabia megilia MCA moma defect malika UDA maimandi ya mabalua no umwe committee ni wekati lakini mayumete ingi Machakos yeno MCAs around 15 manomi bano mawa ipa menthini mpaka nominated madhi UDA nezo ni defection kitui MCAs mawaipa me UDA around I think elected mundu mukone kula so waipa na thina mwingi na ndia izaona mundu kama uthama umete waipa MCA maumete waipa ndiye mundu oyu nene wiweta niwe na kulika waipani okay na kani kuzungie kindu kingi wewe mnokile po kura cia UDA kitui siki kitui ni ukutabia kitui kura cia UDA siepo na nende mbete kitui na sapio masako makuwena siepo ina UDA ina kura cia UDA akutwe ambao sa 100% of course ithe target koza over 60% ya kura nondo chama kicha atumiano kiithia kindu niki o yukura ziethia zizindana ni chama ile kepa na UDA na chama kila kikuga na Raila atumia maithia kindu na ningu rabia nimekwisa nondo na waipa na waipa atumiano moke to form chama national kina national outlook na mambe yako asina niwezinga iya ya ndo mina mundu ama umubinga matu atumia na matabisi na amia chama ki ni chama cha community akamba kichama giki mundu ungi wendini ukaite like chamani to form chama kisio cha national party ila na UDA unene atumiano masi ai hoi kani kamie yumu abulio wometo amebwikite wena maima kwati ya mwabulu zo na maima nondo ni neza majority leader bano bendo to buko lehana nasio muno 100% na T90 mheshimiwa wobo winena kila mheshimiwa mbaki bakapa either inena watu ze chama cha wipa actually kithi to ki dominant ukambani nondo counter assembly si onde we majority leader wa makueni majority leader wa masako na kitui onde ni ma wipa nondo ma MC ya ingine ma wipa ma MP ya ingine ma wipa no with we pia
mheshimiwa muno iki watu ika waipanite kwenjuletwa yani monopoly comfort zone na kavinda kangi efe mombea kana vandu vatu kwa bugu zaidi ya wewe yani pio yuba yondo ndukona threat ye vandu whether ave moiso muno mheshimiwa. Asante. Chama Kila chama registered Kenya kina challenges jasyo na chama ukathiudie mena challenge ta chama na kila chama kina miao yacho na constitution yacho ugeza kwithia for example netha mundu ni MCA wale akwatia miao ya chama athi kutangaza chama kingi atena palua wa mundu no kumwe katika nzama ona ilo nonie mheshimiwa Mwaura wa kuma Jubilee athi utena miao ya Jubilee umundi senator kwa hii issue ya kumwe nzamani is not correct because whether wathi ute na miao ya chama. That is number 1. Okay. Number 2, Wiper ta chama kanata movement ukamba ni very strong, very strong. Na wimanya ni huo nundu matuku 25 nitukutha na kiondoketo wa National Delegates Conference na National Delegate Conference kia we meet members macha makicha Wiper kuma kila area ya Kenya na ila mheshimiwa Mbaki unuko as a national party kana national UDA yokioyu isi iwoyu ona maina mbobubutha kana maina mbomya mayo Wiper yasi wetene ya thikira bandu chairman wa Wiper etawa Kirau Ali Makwere ni wa kuma coast deputy party leader etawa Farah Mohammed na Shakila Abdalla ndizi kana suna kamba kana nikapila ibezu tia gamba aya wala uzizia mundu katika level isu weza kwithia no mutula Kilonzo ni vice chairman eweka alangi ni makuma Kisii na kundukula kungi ko Wiper is a national movement na matuko azu na kwa ni wendi titha tibanga ende mebango iljata ona ndo thana thoche in fact suzu to declare ulati ungamia ta Wiper Kalonzo no mwe onu asia no kwenda kibeta cha usumbe kwisila Wiper kibwana ni governor through Wiper ona ni muthoche katika national delegates konunda resign the member nataka kwenda usumbe okay nundu ni public participation ya delegates ya Wiper tuketwasie it is apa mina kwanza ni Kalonzo undu kanuma neki enda delegate wa mazani munyi undu wetangu la neki na undu NC ni kwika number 1 no nginya kwendosiwa ni National Delegates Conference ndia ona bandu uda inekwikala ika endorse Ruto no wewe isie ninye by fire by kiona nyata kana baina democracy katika uda because no nginya nenge enendi mamwenemo right na in fact watauzia oka no yoyo onanitie democracy Raila bali manaizi andu ma apply no chuti mutana botangasa ni batu kila mekwenda kibila na ODM no Jimmy Wanjigi no kwenda kibila Jimmy Wanjigi no kwenda na ODM Raila no kwenda kuni Jimmy Raila oteza kwitha iso categorical kwazia ninye presidential candidate because metele madhi katika muthungululo wa ODM Ruto ilo na sembete where is democracy maunenga ndo alangi ulo kwenda na right yube andu angi mekwenda maudie mheshimiwa anasema yebo nundu wa kwithiwa ni wesu dictator ni muthuku ilo no ni Ruto oka ukamba na ilo na andu maisemba barabe Ruto for example atia kimena kingi muno ile bagi tu yatie mwana kimanya na wetwa Nimrod mbai milioni tize ni tatu hii milioni 3 patia hiki kundi yo alota na nenga what will happen yani atia kau everywhere anokirama kweni atia milioni kwa professional twasi sex workers makueni wewe mama boda boda we andu ange makawa we andu ange mapamba na chao lakini asia inyunundu inyu akamba pa hapa ethina yu ambayo saini kana mutie we yowe kyale yani kutukosea heshima otito tinenga ndaya wala mana kwati imbesa ilo na ndie bandu beitwa Kondele Kisumu aneka the same mistake na mwazu maliambia wau pathiundu banandie although ni condemn kiko chako kimangana mabia atikiseo utongo yoke thukiwe because we want peace yes tisa sawa kuni ongwa asia oyu asumukwigwa defections mheshimiwa Mbaki ila Kalonzo unai embu ma MCA atatu 6 ma PNU ni mana defect ye kuba PNU moka Wiper right as we speak by December ila mukwigwa oka ya declare the candidature andu ala maendie kuoza kitothia kwa uda ona mai kuni wa bautani kitothia mbeza kitothia ni miyo nundu nuke ukua cash
pai presidential candidate yungi so far unamba declare ni party no Ruto weka we declare so immediately those other candidates na mama ya afford ku mbesa undu Ruto no ku nundu ikulo ni mbesa hisi kwito singibete oi si amwene nthi sio siumite ba ni sawa ni mumandi ino teza nguku ino teza matumbe lakini we mini Kalonzo ndateza nguku ndateza matumbe wala make we mean Raila ndethwa na kindu ilo na ibama kuene mheshimiwa Raila na mheshimiwa usiwa wetu wa Royal Media mheshimiwa SK Mashari yuko kwa kunene yaki lugelo na neni bae yuni kutonia like tita mwezi kila mukweka inywe ati yaiba tinga we nake tinga warata osisia ukuu wake nondo balango tikila na namba kimbaki ni pamwe kana ODM ni matukengie ODM ni twa support and nienda umutabizia bana enenthi mokamba mambithukizie na matusia isi ibinela masainia MOU 2017 pai MOU yasainiwe mbewa Professor Makau Professor Kibwana na mheshimiwa Mutula Kilonzo aibo ya kwacha kana Raila ndakaungama 2022 aka support Kalonzo na ndio kitumune we mheshimiwa Senator Kio ayasia Kalonzo yu wasioka netina ukasioka wiweka ithi tukasonga nambe na wasi wa Wiper mwaiti Wiper twaite Kalonzo maulike 11 paketha wena problem na we mwene ithi ni tukumwenda ku NDC ni tukumwendo stawe presidential candidate wa chama cha Wiper nikana mageka lenthi na timu ya oka maseobisia nikanaizo kwithia ende uni twasonga nambe asante mheshimiwa aya FM withugisa wisongia kule wala museisa kana mathime ya tatu paketha no sindi kana bakajata na ndo uyuko usunge kule yakwa mheshimiwa bage asia Wiper ukambani etie bona nowe wanyase kana usinda noketha wa chama cha UDA na chama kile kwa kana bwana Raila ende nake mheshimiwa majority leader ba Chalo Mumo yasa kana Wiper is very strong na ndio kukulie kule bwana FM okindo tunene yako thia laingi yulu wa muisho na vege ndombe ande no analysis vege no getwa bande no asort bende vege no threat na nemo isho mono sisi magavana no maitumia tatu chama wisi kana mekeze ku underratewa ni magavana mena ndo alamo mena siama sio mtu ena maendeleo chap agavana Kibwana ena naka mheshimiwa Kibwana baya ena chama cha muungano atuze chama kingi ta UDA nikiukiende ni welemba ta wakamba wasisi wezo ngia makundi asiwande chama hivi ni muisho nondo Chalo Mumo yasia Wiper is very strong yo patengwe Wiper ni strongness ni yetu hiyo ni yetu tusoma gezelo wakati uliopita watu meageu inde wasije nesa nona omethete pasa na munango wasije nesa ila pesindu sinese thi wile na unisio siete sindu ningi sio ndhe okuona kindu cha mbe kwa kitumikila tetesi mundu la ukwetwa maybe nundu majority na wa Wiper nesa na muthama na Kalonzo ndana mone ma Wiper pambio kabali ka tofauti na niwe sasa ingi nuka ngazi janga kulia lakini ukethe ndienda kwesiliu ukethe ne kulia ende we muthama okay ethwa aendie jamani kingi athi akaseo bye kiseze bau asiati pe mwana amaitu netiite kumbe akake kumbe tathi tuyu pe mwana amaitu netiite pandu na nenda kukesa uthuka withenda ketha na thina o kabani na munenge kumbe nundu asisia muthama ninatia kwanalyze muthama nesa mitele tatu muthama ona petite pe position ukwenda eka okindu kimwe ki laisi okwitha chairman we wasisia muno pe unuzio koneta pe kasa mukangi tona kwitha kebandu ku ona kaundi tono munene nutona kwasia muthama tona kwitha epepe pandu wobeche nundu wa mwana inya ateo indi nake kuikobya kondu wa mwana inya kana kuikobya kondu wa kindu chake kana kwitha atakwatiania na mutongo wa Wiper kiune kindu chambe kila cha mbiye kuthesia maso ma Wiper na mami cha mino thesia maso ma Wiper peke no muthama waendeye kwika ekakutane cia na Kalonzo yu ni waendie osa chama kingi
yuki ukuwa mheshimiwa iweta nao kana akithocio kambani na athocio kambani ekinie na wethi andu masizia nundu andu niendo kurebia neza kana nake muthama ndukareto muyambe wazi kana muthama anena akamba mathiwa akamba nimegwa ilo no gia matabia me ati peke kundike bandu na chama chune keto na kwetha kike pinde ukete cha akamba wethi abe wakamba megwa na ni utabia neza oundu ngutavisia ao ba yes yu ukeza kwithwa utekwa na mbanga anyway ile kwasia nukwenda ukete ya neza yunambia no zua muthama wigoka mbanga yebo na ni nene nundu wa kitumi chake eli kwanza be kitumi chake eli kithuku muno yu peke ndu kumakitawa utonyi potential ya Kalonzo ni thisikiwe na niwe zundu be kitwa we andu ao ndemelingilite nundu katika siasa nenda gutavia nundu andu mametho siasa niwe siasa mukutuma laini mwe mwonza na nika no sinde yani philosophy ili nika no sinde alanga lazima masi yani siasa yosili yuko andu azuonde ndwa nundu mundu la weruto no kwenda usumbe akona Kalonzo ndu wasia max pio wake no sio mundu la wetinga no kwenda usumbe akona Kalonzo ndu wasia max pio no sio na nicho kuona on the make it sabu ndu Kalonzo utona kwasia muno na munango yu we kwanza kami akwata mwana wako izela bala be muthama mulenga endorsement ya mwaka na ukamba be kindu kami yu akekine ya muno nikana patoneka athesi ala masoma mawaipa na aketinga na mama governor makakwatana nikana na mathesi masoma waipa pio yuko nenda ku summarize point izu na ngikwiyati yes mubagela bekoza koso yutani na strategies nzeo pemba ngaba ya kwa waipa okay na ngimina tika thiuti endete yu pesi nulizo na kutokea mwiso kindu cha mbe yu kamau mundu wake imani akaanika nenda kutabizia ba kukwata 50+1 kutha kuina bina muno wena bebina kamau akaanika yu akazi ati kwanza oneza kwite thingi 40% ni aunga mangaleko fulani na kana 30 na 20 ni sia anu kukwata 50+1 beta bebina indi Kamau akaunga mapandu 70% katika Kamau ala mebo ndiki imani yes miongo monza ulwathiana ikaunga na ngaleko emwe nendo kutabia ngaleko ezo pe uwezekano withi ulumono wakaniela kuistate kwati ya FM na atongoi nenda twambe kwithikisya oneni we vano acha ve oneni wa mheshimiwa Kalonzo wa musio kama tenyani wa umundi na mheshimiwa we ngaleko sia kitengala umundi matweti campaign kalekone isu nenda twithukisye no oneni omukuve na ni oneni ukwenda na kitu oneni yoloa kula ya MUKAMBA na yoloa ilembeta yote wa kamba na nondo mheshimiwa Kalonzo ni mheshimiwa wethetu ya kwati ilembeta wa kamba ni wisikie nesa ni mbai ya MUKAMBA kana ni motongo ina Kenya yonde kana ni motongo kume ilembeta ni wa kamba na kwa kabinda ise kana mbai ya MUKAMBA muno manyikete muno nondo wake opalo miyete nondo ya vice president wa ndeno ito ya Kenya ukambani na ma MPs ingi ma MCs na atongo ya acha usinenda tunengelea oneni usu wa mheshimiwa Kalonzo alafu twende na Kilungu. Nyuki wameamuka wajaamuka. Kwa hivyo watu wamekuwa kitembea. Nimeona jana gazeti moja ikisema ati Raila na Ruto wako kwa Kalonzo bedroom. Walisahau Kitengela ndio bedroom yenyewe. Mheshimiwa Mbage, woni wako your thoughts about oneni usu? Nye wanguli yangu ya usundo oneni wala wadelo kwa ndo na mbete kitumi nondo kila mundu niwese kana Kalonzo nde following Kitengela ni Kajiado county ona ti okamba na kethe ani bedroom yake gugu nini ngalezu with the MP weku mheshimiwa wa Maboko abikete atriva Maboko baya mpe party ya Kitengela na nenda kwa asia ki kuja kwako Kalonzo no make ya statements mbinge
sia muthemba ucio ilo kwenda ku impress kana ilo kwenda otani thia andu ala me balawi kwa ndatekezo no uli kana suonge achache we timo kamba ni mutharaka so isu ni sindu kamlonzo wenda ineno balawi nundu akwitha no kwenda andu azuma bau within me identify nake na neni toso tono wosa ata kiuteti ti woteti isu ni statement ya leloni kulingana na akwanyi but asia ukamba naso mo wakati mundu none na sindu mbingi mpaka uketha no ambio kwasia content nundu ngautabia ona no lilikana ba nini nenda kuona ngengelekanyo imwe ketha no nethukise governor wakwa party leader wote ane Raila atuike president ne kana aete akamba kiwu aina wenu ukulwa we mwene aye minister wa ikiwu katika national government na wiki mwa haete so be statement is political yutezi ya kitengela isu ni political statement andu ma kitengela mamiozi ondo mamiozi nondo ndena any relevance. Okay. Mheshimiwa Chalo Mumo no edukezia mheshimiwa baki bando kunena isu no political ya lelo ni mamiozi ondo mamiozi na mwakamba memiozi ata kindu chambe ngakomena we onoge ka kindu kiseo no nigigwika ibulangaze nigiguko point number 1 point number 2 nye ni kitengela na kitengela ni chusie akamba aingi na ni chusie supporters aingi mawaipa pe part ya kitengela ye masako ku kitengela ti chonde ki katika Kajiado ku part muno by town pe balamu bakobi kete balamu mheshimiwa makao ni very popular kisioni kiu na ni wa waipa kindu kila ngwenda weta nikana kiu his excellency Kalonzo wa weta asia ngewaya Raila na Ruto kulika katika bedroom yuni kindu cha andu mama kanzeti manandikie manaze uni kukiwe na leo twambije twasia kuka kuone kio make any relevancy twasia andu asu othe na thoche nikana Kalonzo na kende yo embu pena mibango iendete nunu i-cost nunu ikila bandu nundu etia kibela cho sumbi ondu asume kwetia kibela cho sumbi na nienda utungi akamba onthe mubea mama kweni mama saku na makitwi nundu wa uthocha aeni mweni muthenya mbe oka munenge musele muthenya wa keli munenge mukate muthenya wa katatu munenge iembe akaime mundani yumu ni mamini mithenya yo ni meucioka kwo nikana tisioke na Kalonzo indi okeasia mwasia ata bekindu kineni we ba ni I think ni FM asia Dr. Steven Kalonzo amanthe undu no kwika kwanza asionthe ekali atongo ya anginundu na expertise but then pekindu kimwe Kalonzo uwete andu no wetie neza waza no wete governor mutua muno na ti governor mutua ona kwa ndete na kaya politicians ngi MUKAMBA akamba ni mona nisienda yanene muno ya kwasia ithi ni tendete aeni ni kwa nunoni aeni mathi kundu kungi mathokwa undungi ku nienda utungi akamba onthe mabika kila kibo moka munenga tozu nukua mbesa mbingi oka amunenga mbesa osaita fadhali mwikie mubuko na mwaya muithi mwaitie Jehova niwe muithi wakwa ndikaewa ni kindu mabinda onthe asante no azongia ndio uzungia minukele yake nicho kwenda kweta yuti unena tiba mutongo yes Kalonzo amucioka no twithukicie na nini zino tusiaiti Ruto onake thwanzia iti ndeze na asiata Raila onake thwatu siete ndeze twasiata na tuiba ukamba kwitu enda Chemuge FM unda kana be akamba matiuni te Chemuge FM akamba ni chao asante FM wethukicio neni wa mheshimiwa Kalonzo no neni munini lakini andu ingi makwete kuosa na nzia kivathukanganyo anawega atongo yondo maelesia naku woni wako no ndwela hizi muno katika analysis hii kindu kwa nenete nikisio muno kwa atongo kwa ati yonthe mawaipa yu ni wisi andu ala makuate ne waeleka lao imatavya kindu katika strategy twasia ukekalote wa matavya kindu pe kindu kita wa memory decay andu azumekala makolwa kana wibo na kana ni wibo awibo na yu mheshimiwa Kalonzo Musyoka atuwesu wosie ya kwasia ukwewe yu no kweta ukaunta ki magazeti manawetete na ni lazima ati yala make nundu ya ati imake niendo kurepia nda Kalonzo mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndio nena kondwa andu ma UDA kana ma ODM kana ma andu angi
Mheshimiwa Kalonzo Musyoka enena na ati make mawaipa niwe kwetu me ati makwa mawaipa nienda mose bina ngawila mukwewe yusisi ai ni no sete tambia na nienda moyone nesa undu yune yosete na statement yuze ziliata yune ndo kuya okwanzie makanengi kwa ati yala make mawaipa ni plus niki nundu nimewie munene wo ainena ugwechuma ke wazizia neza kila tweta eclipse ya chuma ke ni kale muno na ni lazima etha no kwenda witha wikwo ni lazima ma the formula ya kumela nundu chuma ke ugweni wote na niwo edinga thiba ya makuweni na chuma ke na ke kami kasukumi wenesa kwanza ke sukwambia sukuma Kambio sukuma tena ria ketui kana ambio sukuma kesumo Nyanza na kai sukuma mavia mekwa na nienda kore katika kwicha mavia you media ni masiasia na yu ndo suithi ni wati wenandu ndo bagweta kulania pe mundu ukimio yu katika publicity kiundu kona hata kithuku okay katika mugo wandi chuti kindu kisio lakini katika publicity kumanika chuni nikisio na kilia kamika ke pau mpaka mipa yake tui Zombe. Sukuma ni ka mutomo ka telami na kuma mutomo ka gina ke muthanga na ka gina muthanga sukumete yu Kalonzo agalea gumilela agalea manda strategy ekilibuzela ibunene na ko akona zindu nesa anwe kanesa yu kwate imake mawe banondu mende pio na kweta ukuli ati zomba itu tekekala TV ne kuzia ezinga na kami kanesa muno amea ona yu ona wo mwavule wenu uyoko yino kanesa ne wanenga anduma ati imake thayo asante belikina mbozo kabala mwene ndingi mwene ndi okay kana some motomani yu osasimu tomotomani oyine ende no soma watu moi no somo Rob Mbuva Ruto ndiye strong ukambani he will win 2022 Hillary ole Dominic Asia mimi niko Kitengela huko hakuna chama ya Kalonzo Mark Mumo uko na uongo mingi sana uko ni UDA na ODM ndeto wa Mark Mumo eto achalo Mumo kana to Mark haya ni sawa haya Mheshimiwa Ombola aya Boni Kilonzo please Erasa Nzomo please niulizie unaona nimugolea ndo asia please matabale maingi na nizoma wonde andikita mwasa please niulizie FM alikutana na Mheshimiwa Kalonzo lini alafu alimuuliza hiyo maneno ya siasa ya Ukambani vile ako ama 2FM ni mambo ya Ruto ni mapu ya Ruto alafu huyo Kisanga anaota hata hiyo MCA atapata weka hiyo to the bank promise na please Nzomo kuna TV hakuna TV ya Kalenjini naongea Kikamba please tafuta we okay Negwaje kufikia bune wa mwaje ndo azia ndebu andikita maondo ange na nyemwene ndekuelewa ela ndikuelewa atongo imayelewa nondo nyongo soma FM kulo nyusa asota oyiba ni Francis Mwengea Joseph Musyoki Kalonzo is making a lot of jokes and now becoming a joker and Raila and Ruto are doing serious politics. Kindly majority advise Kalonzo proper and stop focusing on Kamba's votes. Ombeni kura kama mnaomba wa Kenya wote si wa Kamba. Haya. Unaona yake Asia some classic Erastas ngulili FM kana no etikile muthenya umwe matuvunde siasa ena Moses Kilonzo ndo vena thina Ukamba ni yulua kuelewa siasa okay ni sawa sawa tu so bange kindu cha muthembosu Moses Kilonzo na kena mtaalamu wa maundu ma uteti aina hivi ndaingi na Mheshimiwa Mbaki FM wa mukwata ne musomethia kambi lwa siasa Erastas School FM kana yo kweli ngidi ni moi endini wa oka kana kwa etinga by look of things kwa etinga usedo ataita simwema nitukite kwa oka tukitone nyangewa ya oka oyu nondo ve oneni Charles nenda oneni osu ombombanisigo na minono soma mautumani tuelikana oneni osu Ukambani ni waipa damu UDA tunakula pesa tu Dickson Kilonda nake Charles Tony Asia FM mondeni wane na kendo chawo Niki Kalonzo umenete
umenete ni moto angelo na kibwana ona Raila amweta Watermelon FM enda wiki mbai ya mukamba ukunikeli no watomo FM akamba makwito manasia Ruto lakini oyu maasia ni Kalonzo no we wito maasia ne ambesa tu Eunice Babes Larry Johnny Kalonzo seems hopeless mambo imemwaribikia kabisa Larry Johnny all governors should unite with Kalonzo Muli John Miriam Mwende Erastus ambia baki tuko pamoja mpaka mbunge UDA tosha no Kalonzo no Oka Francis Mwengea Mosamba Maloki questions is what will happen if Oka don't give Kalonzo the lead isuni ya kumheshimiwa nuko songea Edawa kama yenenga Kalonzo kibebelo cha kukelia nikenda kitiwa sumbe FM we mweta nzoka we muuta evoi emeavu we mweta nzoka na we muuta evoi ni David Kendi atumia ni mwane na nesa atio tavi Kalonzo oke kwa UDA Keluma MCA ukitekeva award 2022 ende nesomo matumani atatumeyoka Samson Mwindi Undu ngona ketha Kalonzo yuko serious eti KULA cause naona Oka kila mtu akienda kivyake Badama Zimutinda kitengela milimani Chalo Mumo ni MC wa Kotu Limani lakini uvo wa Kalonzo ni modelu shua kitengela kwa ingi wa ya Kalonzo Badama Zimutinda Gidi Mwangangi Erastus tweetie Kalonzo mudhama na magavana MUKAMBA tuseulie siasa sia ukamba alright on the mone kumbini ya siasa hivi ndaite ya Gidi Mwangangi Ruto the 5th James Moli na wa mudhia Kalonzo is sellable at Mount Kenya than any other presidential candidate Mulatia Emud Dominic and ino tuma motomane tausi dengeleleo na niwe unikenda twende na kilungu naona masame tuna mama sembeto semba twithukisie senator wa county ya Kakamega Cleophas Malala na tuyithukiisia mbunge wa kiliombunge cha Mavoko mheshimiwa Patrick Makau wa Kenya wanataka kujua ni nani atakuwa president, nani atakuwa deputy president. Tuache kupoteza wakati. Sisi kama ANC tumesema we are giving One Kenya Alliance up to 25th of December. Watupatie presidential candidate ambaye ni Musalia Mudavadi, we start marketing that presidential candidate. Na tumesema okay kama by 25th of December hawa principles hawajatuonyesha mwelekeo basi sasa pia kama wajumbe ambao tumechaguliwa lazima sasa tuonyeshe wale wametuchagua mwelekeo. Hatutaki kukaa kwa giza, hatutaki tu kutembea bila sababu, kwa sababu Wakenya wanataka kujua suluhu, wanataka kujua wapi tunaenda. Mheshimiwa mbage wewe takacha watongo yazimanena usi wambe senator wa Kakamega Cleophas Malala etha mulengoni wa ANC nake Patrick Makau endeni wa chama cha Wiper twambie na mbage ulo wa thoughts ya tongo yazo nye kendo kimwe ni kumatonge ya moya nundu chuma endezi kwitu nikiseo ta UDA lwisi nimeonene ya unity nimeonene ya ngwatano na moene ni leaders masiama sia kila mundu chama chake chakwo na mea tongo yu na tano I think ithati ya tano nana oka ithamo maamba gwikala nthi makwatiania presidential candidate wonu ithi kwitu ni kithe chuchu twiwete moyo mwingi muno ta UDA nundu thithi kwete kura by the time makamana presidential candidate wonu oibatiele miinana ithi twitha twibasa muno I can tell you nundu bayo ndo muthi kwete kura ona kitengela chuma tinda maananga masaa nundu bai mundu na matha menda acha maesi metesa umo yasiano wethukisia Musalia kuya kwake maakanite mwaki maiti ni either wewe measia sisi tunamjua ni Musalia Mudavadi wethukisia nake mheshimiwa Patrick Makau nake asia 25th ya bituka matawetete mone matangazo wo
na niwewe mheshimiwa yaje no mpaka ethia Kalonzo kwa unye kulingana na kwenye kindu ki bai bandu kiendete methio manaikane na ningi amumeo bau no maitu ta UDA no bandu twikitwo kuia au tukwato information ta chama na tuende na kukwata information ya kila maendeze na nini ziti kindu kibo kwa ukendo kimwe ana ndo maite direction anicho kuona maiza education inde yangu tabikendo ilo kwisa kuona UDA ilo kwisa kuona oka ya sambaratika nundu ni kusambaratika na interest yitu ta UDA especially ala mengali ni waipa ili kaba nundu waipa ndilika kwa Raila mone manene te makazi ndilika pandu bala bena muwo waipa no UDA aya nundu akwithia kitumi kimwe ithio na tuthiukitu tuyite kura tuinenea Stephen Kalonzo wa Musyoka ndio no munenea au UDA tuinenea Stephen Kalonzo wa Musyoka ya se wenu nenea UDA wenu wonenea UDA lakini ningi akuona ko umanga jirani akuno kithio kithia kwa kuni bakanie no woka kutethecia kuvoce mwakiusu kwa huyu kila kibo nundu chairman witu ni former member wa Wiper nenda uelewe kindu kinesa chairman wa UDA ni mundu very strong very strong katika chama kii cha Wiper ilo kuona mainena kuma chasia kamie andu amogete kamini paiba andu bangi methi na ni otabiuta ni mwana siasa kwa teo mheshimiwa hathe kanethe kesu ni neza tietheka ni wena musi ni theka ya kibodia ni theka ya lakini na draw sisi yu ndi mutaalamu ni theka yake kibodia mheshimiwa chalo mumo ni wethukizi atongo yasu bitikilia na nezi nini manyie ilati timio manya kila mundu anewe time amine kila chake kiki sio kana kiki thuku netha pe mundu ubuthitie akamba etawa William Samoei Ruto SPU kana Kalonzo niwe mutongoi wa akamba okila akazia yule jamaa wenyu mara ya mwisho nilimuona amekaa kwa lami yani kwaza Mukamba Kalonzo aikalite lamini namba yake aimbia neto ikamini kindu choze nyomo piu na nela metele oka isambaratike ole kwao mekwatile niwezi eyo numete tulimane na hizi ningwenda ulika maratu na nilikile maratu yeta wa 4M 4M ni kwa ni ya mundu wako yako akawanza ni weta 4M na niwezi maratu sikia wombathi nega wathi wa mundu wa maimandhi no ndete jize kana mwa wewe ufumete muno mundu tawezi wathi rwandhi no ndete ni ngwenda kuya my friend baki kana katika oka democracy ila ene kuonanwa katika oka na ni wewe mheshimiwa Malala senator ayaza 25th wewe mheshimiwa Makau ayaza 25th na wewe Chalo Mumo ayaza 31st meaning therefore pena committees sieketwe ni ANC Ford Kenya KANU na Wiper technical committees sia kuandika MOU in case na that Kalonzo na that Mudavadi na that Gideon what will happen na on the bakeki ya sai makasia you ni kanado the twin guaranio cha maba pediata of course this is a structured thing I might say where Wiper international delegates conference yako mwitikelane na kujututieje Wiper na I think ANC twaminu nimekuikala nthi alatu asakuata because at the moment you ni kwasia ni Kalonzo lakini tinamba kumuidhinisha officially kuisilamia one na ila uko na mami na kwiko makaukilo no weta no wesi in fact kayukino na cha usija na metho is experience wana uzia Musalia Mudavadi wana uzia Kalonzo wazia Gideon Moi wazia weta wisa kwithia at the end of the day auto kwazima Wiper otuyiko masabu maitu tutio wandu wisa kwithia Kalonzo wena upper hand ya kufika presidential candidate however in the event that paka thiundu bathi Kalonzo wemwe akatwia yu nundu cheka loje kalite tikamwithukicia nundu wakwithwa ni kindu metikilanite on the maoko because kila ndugu na unity of this country kila tukwenda ni issue ya kuiketike thakame ibida yukite nundu bepe andu methwa na experience ya kwitikila thakame yetike na ili tuenda kumania kitendo cha in case in future andu kolokana BBI ndineza uthela
pe kindu kiba katika itawatala court nene Supreme Court na nimetele kutua in the event matua na niwezi katiba ya sia no nginya kindu cha referendum yekwe 1 year before, is it 1 year or before election lakini hiyo izune ne betoke anything can happen court ikazia kula sidi mwako ngi muhimba nicho kuno wegwa tembibia ne tonya ni asia hii pe kwa nini tana namba utua na tuweze katuata tuyisi kuyikoti tutisi in the event makatuba thiata kuno tu kwa let us hold our horses no ku ndino imiao kuno tene ne tongo eto ni miao twitene na musemba weka ona ne wewe mao na kuya the only presidential candidate already here is Ruto, presidential candidate because he elected himself, he appointed himself, he delegated himself. Diayo mudhamu mekasarani bombers of Kenya delegate si Okamba si Akitui si akila bandu ikasia candidate wetu ni fulani. What if me oiba maandika ni tata sietu aya no ila membership ya mudhama na ba mudhama mudhano to kona ila wile cha kiingo thi no nduma la londa mangele ila watu anywe chu no ja thile ila wona mudhama la cha kiingo thi UDA Okamba finished UDA yo finish Okamba nena ukulyo vunde wa Oka what was ya Oka bena nzeke kana Oka ita bena the na vunde ni bena ela mikungulano na nzo kitumike mwe kitumie tu Oka esele wa kutangaza lo kwetia usumbi na wanze mheshimiwa Musale Mudavadi umuthenyani wa munde ethere no mwana mauvo maito no kufikiana kwa siaje Oka tu sawa etu kwatene nindi maoneni asumo kama malala kwa sekana mayamona ngane makuona nyamwele kiongi makaongale kweno yukusu Oka vethe na nicho vena thina wa siasa siliata siasa ni munoni wa akili na ndo amanya manyo mundu ni munoni wa akili siasa ni sawa na yuzu ni munoni wa akili makaunu azita waipa na makaudu kole pa kubina Kalonzo muno malala ndukole muno eba kubina NC Musali nake ona wetangula baya ya sia na thatinye hiyo ndonge hutu inwani akili nginya matwa Gideon yasia tingisa ni mimi tu na baba yangu alisema ni mimi right ku at the end of the day tuinua akili tunwani akili but I want to tell you white smoke ya Oka ni ukite betikana tibara FM no kita kwaku lo neni wa tongo yasu ini tuko neni ni ungi kana kendo ni kingi kiova akiwa kwa mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Ruto mheshimiwa Kalonzo bebi ndawaise kana we open kuthukuma nanyao na like minded ando alama kona mena woni nyanyao take na Ruto ivinda ingaine na asia ithi tuyumbanetie kufikia na kwikata na kuthukuma na ndongo ila sina woni taitu ando mekudia ni patonyeka mheshimiwa Kalonzo akathukuma na mheshimiwa Ruto mheshimiwa baki bana watu yakana asuo onde vala maona vema wekalo nindeni wa UDA mheshimiwa bana akiaje aye kokami maika kina izukuma bwana FM walito sisia mondo mautaalamu failiata inaenda kugotabia sindu ile chambe ile tawo undu tiziete siasa na undu tiziasia mazinda no tekamona nienda kugotabia nesa umonde nduka pe statement mwa kizungu ya asia never say never yes na siasa ni wethugize moga makazi ai ati kui ya maitha makilevinda siasa kila kitho akio na kina kibathukanyo no mawoni na niguo au mawele mapuanite bana kwika uzi asane wale kwa mapuanite ba na mauba toba ko baanza majority ya idea ya wajei na kimbage ayo wangoko tia na kwanza teini kwa mutokano umena teini kwa Mombasa Niki nundu kila tu nena ni policy sia chama na yu siasa na ni siasa na yu policy ya chama ekabinduka ikazi ati twasise nitukuona bebata na ningwenda kutabya undu umwe rastas umundi waile kuandika bantu nundu su nenda uandike bantu nenda kutabya ene ndi Kenya onde na ndu masiasa onde ndeto yoyitha yo imwe ni mwetu thita wati wenda andika uyu thita wa state house inaonekana capital letters nenda kutabya andu mekala nthi makasia pa ya pengania nibo pe otutwa state house nenda kutabya omona buonde na nenda kunenga ongeleka nini 2017 sorry 07 na 08 kwa ina musukumano mwingi muno pa ya Rift Valley na musukumano yatha wikuo na twetha twizikana
baila nene Rift Valley na ando make imane ona maithengeania lakini la mesi ikeza kumethe ati aenika namba ino situ sietho sikatika kindu kitwa presidency no mwetho ya musumbe no ngetho munini wa musumbe katika presidency kindu kina bina aino te kwaranete amazima ambie kuya tofauti yoba yote na maje kwa ruite kamanthe kindu kula kiutwa ando maitu state house na mewa timu enda state house uzuno ndwambe kwou ela pakeka lwanthi pasiwe pethe we patengwe pandu palape otutwa nombe ya nene ningalekweya nekamine ikwangelekanyo makasisi makasi nekamine nendo gotavya nundu aneni maziaza nimezi onena pakamwe bwendeto nekali jano kamine makasisi magayewa ona kutwika mheshimiwa Kalonzo aidi ndathukuma netinga omakasisi makasya pandu balabezo otutwa ngombela ibake imane nibabe itinga pamando ondeto au mema kama kagala ndibakule zo ekatimelie pride ituti manoti itukuya nundu kila tetwete ndani state house na yune yumelile na bayo ndungeteka yako thiba nendo kutebya neza ndo kwebe kendo permanent kana beke ndo kithelu undu wakeli undu no aoka nendo kutebya neza ngewa yaoka na by the way mundu lo strategize yaoka ulo masole la strategy timo tondo for you to mundu timo tondo si okay ange no ngende strategies na mundu timo tondo na nendo kutebya kendo kema ni tukwe with you ndo ndo timo tondo na nenda kutabya na ngetabya asiaisya kana mundu timo tondo nange utabya ketumi ati mooka mena chao cha uthoja ba Kenya na cha kwika wasizya mundu la we munini wa musumbe wembe ni munini wa musumbe unuthoete kami akendu kweta mboto mabu naye na mbesa kwa unuthoete kutembea anenganite mbesa na akaweta kindu kitwa mboto mabu toke jandu no meo githukisya kwa na we eno tothi wa utembea palo kwenda na tothi wa kwitana makoka bala uwe na akathiba la mai kwa ukinu ethoche kuthiba la bandu na andu kukabala mai pala uwe yakare aya itinga na ke ethoche jau itinga ethoche kwitha aithengene na musumbe asise kana itinga yake nito no likangea kwa mbata ki imani aya tethe baethio oka na ke ethoche jau nendo gutabia sindu sile baike mo oka wina cho yuja othoche oka chao na chao oka ndena mbesa sia ndena mbesa ndosete okay ndo ndena mbesa lakini ndosete kutumia hii mbesa kwake takuna mbemwe abangire ndethoche chu aya ndethoche kuyumantha kima ndethoche chu oka ethoche jau njo kwenda kutabia mundu tutabie the strategist twegera ithukiza analyst oka ethoche andu ithukizena heza oka ethoche andu kwetela I principles si Emmanuel yoka kindu kulo kuthoche niweze niweze kuzalia ni wazi ati no kwika wona nake niweze makaoni wazi no kwika nake malala asi niweze andu mazi ati mbaitu wone oka ati yo oka mathowetie kithoko na nendo gure githukumite neza muno no mwigiria mwithio kamukaweta oka niki yo ikweta othocia tepwe atathina kithoko lakini utabia ukweli ioka ukadia neza withia ndina kithoko kinge bunthini baithina muno ikito kithocia banza te othina nikana andu mekale metele andu ame zotani siendi kana metangaza na ona yugwewe matuku asumeo wetwa ni utabizia bati lazima makatangazo nundu ni wezi undwe wethukisya ngaliko ya kami no masukumete muno menda iyoke wete musumbinu nekana mambianise nake ino munini wa president then wa rally yake mbingi no asya hata hawana presidential candidates niwezi kindu yu kindu chuni chokwete omamba niki nundu yu oka makatangaza candidate wo sumbi ni mathumu syandu kwetela ula muzumba no akilo gwa ni majority ni mathumu syandu kwetela na yute isonga te hivi kaba pai muzumbe mezo wera ni urabiza pai muzumbe mezo wera mende ana uthowe syandu kwetela na kwetela mathokwane na kwetela mae manwe yu osaila ndu maile metele mae manwe na maliga na bege ndugeta waoka nondo musala mudavade ni waisi kana makatangaza ali next year mwaka nusuendete mheshimiwa yetu ya date 31st ni early years gift ni muthinzi wa Kenya etuko yemwe haya
ni kwati wa mina ni gani mine bio yes mina pia no kuigwa ke uyu pia no kuigwa ni gift ya ni we pesi nduma kweta counter pesi nduma kweta by the way you pesi ndu siete ya ndu kitheleo kingi you know we say peke no na utapise keta baye yundi out lakini ndo utapio monde lakini ngakueleza baadaye keta the cars of the first the cars of the first yani ula weather embe undu uthina you ula weather embe ula we kondumbe undu uthina you be thina mheshimiwa munini wa musumbe wena kumuhinga muno ndicho kuwa aikala sukumete oka mawete presidential candidate wono na ukethikisie kindu ekala ai matinanga muno mawete muzumbe wono nundu ni wesikiwe niwe na ethwa ni weaknesses yake nisisikiwe ni ndo wetwa na ndo wetawa lakini yuba hao kuona kama maandikite maiti ati ithite ikwenda weta ti weta muzu menda maiya nundu suspense ndike ndugu mweke thowa imakweta mo kama thoweti suspense mayo thoze kutembea Kenya muno kana kuiki imani mabange thoze suspense na nguta byondo no mamithoweti mwakwata soko yo ila matona kwa mena yoyo asanda aya naende twende no minukile twine sasa simu Charles nienda tusijaribu inge simu nondo asema simu niona ingema ya simu mbona rasa zindoa za simu mbona rasa zindoa za simu tenda tumwa studio kwa hiyo ndo basi simu ambio kuna simu OU ambio kuna simu na wao kuna simu tafadhali these wa TV nikenda tuigwane ngoso mama otomani atano no se simu 5 aume ano mayudie ukamba makavaloka muno na kawaida makovwa matete ya wani Kalonzo lakini sasa kuya maisa metone ya Kalonzo Makniko Miriam Mwende kule suyago tiao yu enda na kule na ende tiao yu Vincent Mwangi oka ndiva ndo yendete ona ndina representative kuma Kiimani haya wanangu kala otomani wa kunoto mienge na ndiye ndo siokela ndo ando ni ingebyo kuwa no meba no ne ona ba musiokelele muno Augustus Kate Kalonzo musiokatosha all the way Bismarck Mbuko ya kule FM kana ilande tosia Kalonzo wanenete na gazeti ya Nation kwa sia kana ready kwethi wanaonena nyana Ruto kana ni wasiewie and if yes Kalonzo aka convince ya Kenya ata Ruto ni mondo musio atinda kumweta ngengei na niwo kingei cha nyasifa mbaya Bismarck Mbuko na indi toze simu yu Hello Mutongwe Hello Ikumbia siasa Hello tuinena nao Hello tuinena nao haya toze onge na uwezo ya TV ni Hello Hello tuinena nao Inena Peterson Wangalanga wasia Peterson Hello endea we tuweka ni asimu tiwo haya ozimu monde mwata badali mwena akuna sindu nesa mulatia Dominic ngulilie mbaki niki ute kwenda kwetia MP seat iya haya ndizi anano kweti anaenda kwetia Geoffrey Katila ya Kalonzo tosha kazi bila wizi Kalonzo Marcus it's hard for Kalonzo to make it's a two horse race Vincent Mwangi Kiima kiyesa unenga kula vandu vatena representative wo na ni maisi no mo meenda deputy president Kiima wakane siokela ingi Kiima kiyesa unenga kula vandu vatena representative wo ni maisi mo meenda deputy president as a priority okay asante nondo correct keu Either ni yekenga mwene rally crowds does not equal to votes osu etawa Franco Kariamoli nake Fide Helen yasa tavia akamba mwana ndakimambiti uzemu wawewe pengine mtaalamu ni Fide uzeto wa Fide morembo osu no watu nenga msemo osu akikamba Charles zelezo wambwe mbia kana na simu hizo haya sawa Solomon Move andumazi momo ndemo ambalo jamwe na kona siendo nesa tavia mumo kane na makasiriko Mheshimiwa kwa ina makasiriko kwa ina mbona haya ngulilie kana oka ikasa kuwa Mutongo ungi Kalonzo akamba no masaboti
wachi twanene aki ivunza zaki Dickson Kilonda ando mayembesa sia UDA lakini kura oka tavya mbaki oka noyo ikosa kivila ki Emmanuel Tola Rastas ndina koma tuimwe mpaka sita. Okay, sawa. Mheshimiwa Nwakezo ni mheshimiwa wa Motito Kaliku ambia okeli monomba kimbaki mwetha imwe mbunge ni agetu ya haya haya Jacob Mwaniki, if Ruto is famous, why is he giving out money? Ask Mbaki Mbaki zikulezi yagu nosonge amosiesi osu. Miriam Mwende Erasa niko na swali tu kwa Mbaki, mbona wakipeana pesa watu hawazionangi na gelogeja mbesa itagiere tete na mono Mesha Kamwathe kule FM, what if Gideon goes to Raila and then Raila says Gideon tosha? Haya kule ngine sisi mono kwa mundu FM Mesha Kamwathe kimwelewa akasovo yasia Mbaki ni wakenga na Kalonzo ndasukuma kami nenda twamba kwati hapo utambeta ulwa katwambie na mheshimiwa baya mwethu gisema kule maana nethu gisema kule asu kindu kimwe ukulu ni kikunenga ni mbesa ana pia our candidates ni wenda akundu na akithi akundu kwina andu mena mathina tofauti muno kwina ikundi organized sikwenda support na ndu ise kila mundu no vanga na ngo yake ondu kwenda kutethia andu na DP ayukila endo tethia ikundi ilo kuona mikutano ya Ruto saingi githia na mathina ni kwithia andu menda kila wanengane kitu yake cha kila mundu na ake ethi bandu akethia bena ikundi fulani sia kina mama ingio sia youth ikwenda support angi boda boda angi mama mamboga angi makanika angi mautuma ongwa andu ma saluni wandu ano manthi ayendo ma support na akithi abandu bubu athi kwesela kwa mutongo yola wa pau telo no kitayata kwangelekani no okiate thia ikundi cia boda boda kikundi cha boda boda cha ata na kwa bonza na ila wa mention as kikundi cha boda boda na mention as ibetino cia mboka na no mautu mangu na nini ndio isi mukutano zwi andu tangilie 10 ukithi andu ano angingilie 10 nimekwenda chao nimekwenda milioni ino ya nengwe andu boda boda kana nduma kutuma nguo so kelele ono guigo with ya we wandu azuangi lakini yu athio sisia kikundi cha boda boda cha kwa bonza na yata with ya timu ezu ni yakwatie mbesa isungili maana 5 na mewe moyo na maaniwa lakini wathio sisia andu ala andu angi mokite mukutano ni uzu ndo mukutano uzu waya ndo tangilie 10 ukithi andu azu ni mo complain mena ikata meona mbesa izu nitasia sembwe lakini mbesa ino sina sembwe sia nengwe andu ala we mwene eukite kwikata ku support kindu chake ni kwa tena waeleze neza yes kindu chake lecho ninge kwenda usungia mundu wakulie kulie ingi bai mundu ngi ukukulie ya ukwasia I think asia ningo kengana Kalonzo nezole sakamine kana Kalonzo ndezole sakamine in fact uma nini ya oka Kalonzo amsioka pemo the no nice when he open na nikindu kinae katika newspaper when he open kulikana na kwali nini kujoin forces na chama kingi kina sema like minded na kina njia ndela wina kwa uona open you nde open kwa oka principles ni any party ona no alike on Jubilee no alike any party so no amo kwenda na Jubilee akwa ito onena let me tell you yes problem yela yiruka kwa andu ma wiper andu ma wiper ni majority kitui ni majority makweni na masako tiwa lakini leaders sia wiper ni dishonest yani na ndo taamini niki atumeano maine ya Kalonzo ndo ibela isio akangotabi mutumia yote iwe zinaweza Kalonzo no sia izi TV eno yu ne ukuma iteta ya Kalonzo indi youth yu akomane na akende bandu bangi methama kilitiki nundu ni mezineza kuya ndi undu kwili indi nundu me wingi yu wona mambio teta nundu wateta na kuona nukwaze fulani zuo nundu muno niondo na nena itutete yacha na masurvive tu nundu agwithia mo masurvive ya mundu akwate kibile chake Kalonzo yokulo kathi
shauri yake na athi kuloka athiu na aenda matende na imateza ni jana lab makunie kura oyima MP ma Wiper ni mate ni Jubilee na Mayuma ni coalition ni na saini wala onie Ruto a pull out MPs 155 president na akiosiano ma Wiper oza ma ODM oza ma ANC ma KANU nika naweze kwithia na numbers sito anakwikata kuveto kitesindo cyake cia mbunge lakini atumia mai survive yana kwine ya Kalonzo ndo baluka athi abaluke we na nimethi ya mesi ndukone majority hotels kana Kalonzo te banduthi eze piu lakini yu nundu wake a survive kalimani nundu atumia abe amateta cia kivila metha ametelete Kalonzo aje fulani ni sawa nomination no mpaka ine aya okitumia okiba kimwe peke yake aya ni sawa sawa bitikilie na mbozo mtu nimebando kita FM na then mheshimiwa nukite kwako ngirutie ni wono mina ndugethia thina ngonenga mwanya babe kulo ibano ya mbage ende na kunena yoka na nevia no malikite maingi muno makathi mbage thukicie asesia mebano Geoffrey ndisene katilai ndo chamo the boss tavya mbage ambe ku defect kuma kwa NAC ya ngilo officially nikanatumanye ndeni wa UDA kulengi wambua ya pesa isu alea otoa children's home niki kana akaiviasiana school fees ila asiye mo matena uwezo Mbaki will still need to enjoy the money UDA is giving out. Tukule tushibe, tupate nguvu ya kupiga kura kwa hoka. Ulize Mbaki kwa nini hiyo pesa hawakusaidia watu na hiyo pesa kitambo wakiwa kwa serikali. Ni kwa nini wanagawa hiyo pesa wakati wanatafuta kura tu, kumaanisha hemu yao ni kura lakini sio kusaidia Wakenya. Mbaki we musaliti wambaya Mukamba Benjamin Moithi. Enda tambi obambe okwame tuki tuki pe kulyo yambe pe mundu kungolia ni defect kuma chao NAC nendo mutabiona party leader wakwa Azimio my party leader mwezi ni kiongozi wa chama Charity ngilo oyu Azimio ezindie zikana niyo chama kana ni ODM indi gugundi ndinayo kana party leader wakona na defect kuma NAC kuwa nduguma NAC ni NAC nga defect nenda we NAC no UDA no ni NAC you know UDA ni chama impya bai mundu we member wa UDA umundi ndo member wa UDA ni member wa NAC party ona even deputy president ni member wa Jubilee kini chama tikwetose obyo ya cha ku face election nacho ona kwa wilo kuwa mundu aikuya inambe kuma NAC ona governor wakwa party leader anaye nini kwa Azimio la sijui ni amawe kana ile Azimio ya chama anaye kukuna Azimio la umoja na defect okay so chuni kilu cha ile kuda give very clear so number 2 pe mundu ngina ndio kwasia welo so ngia bukweli okay ni kwati ba kizingi not like statements those are just nini not it is ni statements ya numena ma feeling na ndo ano ma feeling mo kuya mbaki sijui nini ando mako maya hata me UDA aya na ndibongekana siasa ne no kita kwa kuyuni kana no ba na FM ngwende ya umesi ya sama no se umesi mheshimiwa wa ka weakness ka lakini na ingetiwa huo na governor wa county ya Uasin Gishu bwana Manda kwa Isaac na siasa tiyo bayolo kege siasa ko yandeni edukezie kia siasa obawe zaidi ya wati no bayini ziakela ugege bando itauma feelings ya siasa tinzio na hizo tumuona hasa ingi kwenda ni thoko tu osienda itoko tinzio mheshimiwa o mezi yango monona no mezi yango no na tika weakness neka strength ka kwithwa nika ndukolwe ni wenda au nene ndukolo no ona yuno ono ikilango enda aweta lakini nguli okane buku yu nguli ko okane buku nendo kababe mheshimiwa Mbaki wanene olwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ni asandi ku recognize kana Kalonzo no kusiaiti Ruto ndatwene ni kuonania kana tukamba kwena kikamba ndabe mundu wengo nene eta Dr. Stephen Kalonzo Musyoka andu ala malizite paki tuo ni chake na mathi na makola niwe na makamutumia na ingi na ndio ziki siasa ona Biblia ni asiatiki lao mwita amwe imwe ukaandika usumbeni indi ni ala meka kwenda kwa asa wako ku ngaliko ni ya Kalonzo uwo wago ni kana Kalonzo no tetheti andu na we tenda wema nenda zako ngaibe ibinda ila umwathite ya umwathima
na ila wewe ula madam weta wa inia uyu ni wo mwaka wako wathimwa eta wa kitui ni Elena Kene kana no bongo inia uyu ni mwaka wako wathimwa ila si mbandi na itoli so ni believe yakwa kana uyu ni wo mwaka wa Kalonzo na Wiper wathimwa right kindu kila kingi ngwenda kueta kicha weta ulwa mbesa ulwa mbesa sio uda ni ukiti ando na mbesa hii ila unai bandu beta wa mukuyuni we mutumio mo akwitu unaendete ru na ni mutumio muku na bila unaendie dizi beta ndo na nengiwe kana banengi no nunda seba muno anatembwa ngiwe ingwa na hizo wandena kindu right yuko imbesa ini siku za kuchandu na nizi za kupalani ando lakini huwa ane CIA ikibaitu maya CIA pa kwa uda nitio ya miyo lakini nitio sebalati ko ekaimoke nikana tuende na kwikara na kuyambesa kindu kila kingi ngwenda ukunena iulwa chama kitu cha Wiper itulani ita sindu mbingi twekie mistake 2013 2017 ona ikatiba itu netu obendwa on ila tuwaza tuitha na that National Delegates Conference together to confirm constitution yitu Rusia masiaka wa na miao na constitution sawa sawa kumi bangu ela ya Wiper ne leadership elo no kwaza leadership tia device ya Stephen Kalonzo la munezi we bindade ya tiwo woyu Kalonzo anaisi maundu on the mega kuatia ni ana miao ila Ruto manaisi Kalonzo ni uyete yata ne yata kwa NYS Kalonzo mwene nunetwa yekuya kwa DCIO kwa integrity na athi anakelewa anatwika Kalonzo ni wathoye sindu isu na naza Ruto enda poyuwe ukambe kwikilea sindu lewa babaye Ruto anaonekela Karen atathengea kwa niki nundu ni wizi kolokolola wikite ni muthuku na ila mukwazi ai Kalonzo like minded sikami maanisha uhuru pengine kana Raila because asuna mambo namba kwesa kwithwa na presidential candidate aizenda thukuma Raila Kalonzo aizenda thukuma Raila lakini bala be uhuru no be Raila no be Kalonzo kila kebo aizie ndetha deputy wa Raila ingi ibindane yengi lakini Gideon Moyumo ni wa confirm ocho asia twithukuma na andwala like minded na andwala twisilia undu ni omwe tisawa sawa na weta Raila na weta president na andwala mekwazi ati tuina representative wa Mount Kenya nienda umea bai Uhuru wa Kenyatta musumbi wa Kenya katika timu yesu ya Oka nundu we kindu chambe ni waaminie kwa asia kibela kiisho kabala chaimbe kala kina umite ndino the asia ingi na ima asia ko ni waaminie kwa asia ndeza kusukuma kami usimusumbi wa ndino ya Kenya mino kila mweshi right ko ni ongo asia enenthi tafadhali otiende na osisi tusije sindukate undu mutayo wito no osisi sindukate na ka analyze na bala wambika nesa na bala tumalilo ngumuthoya sota ni bawazi oka be andoi kuti kwati musimamo ende FM kilungu kweni kikwika nesa muno aya ni sawa ende ila waise politics ne kanisa itiana ukwa athaithi aya me utwe andu ma siasa ni mwandu athuku na ni political game no momo kai kanisa kana momo kuna kula o athaithiasu o pastors akonga babuga kunie mundu kula na watu makulia onenyu ukaisi asani ukaimu manthe ibila mapasta Reverend Mutava Musimi ila unalikile ba ni karaba kana ni ba area no yako nuna make a change muno because anendie kindu kitwa Christian na politics na combine na twetha no trongo imusio ko unu kwa cia akina bishop Ndambuki na langi onde undu tunawetio ba last time na wetie na cia make lenthi mete political leaders now make na utongo iwe kanisa because that we serve ngai serving humanity is serving God. Thank you. FM no wethukicia na nienda kuonenga natika ile na ni shwa ndatika ni swile no sunge akela ngwenda onzunge no musesi osu ukulia Gideon akakwatana na Tinga na Raila akasia Gideon tosha bathiata na kingi ngwenda kukule bevinda bae na kinene cha kana One Kenya Alliance measia President Uhuru Kenyatta no kumasia na mheshimiwa Manzo no aneni ekiu mheshimiwa Makueni na toyo na akiba ivinda ingi na ni shwa no yelwele no hizi kana President Uhuru Kenyatta kwanza mpaka na lengi no tawo kutumwa okaita twa kampeni cia oneza zongia makulia swele asante nenda kwambezia na yeye ya Musumbi yeye ya Musumbi undu wambe Musumbi ni mundu
na ni waile kwithwa na wendekethia ula wakita mundu na no utona kwendekethia kindu o kibwa kiwe uye mwashimeo iweta kikwase kana izile yake yambe ntona kwambia kana no kwenda kamati laini fulani lakini ni we awo kunena nake na kumonye kila mabangite ethoge kibathukani na chuku izili na tie kana ndethukizia no ndo nake ni mundu na ni mundu na ni mutongoi na mwazi ukunena namo maoka ona mona atongoi mena utoni wa mukumia hii muzumbe ikala tene na tene ni wanena nesa na ti ukulia kwa ndaya ona kuithukizia wase witu na ona wea wa kuithukizia na kuwetekela ko tibi na kwithwa ai na woni wa kumea nenda muthiuna nao kwa kumea maende ona ti lazima makathi na ti lazima makalea kwa kulea mena ngulu ni mailo kunea na keta musumbi makamwe tu na woni ngwe kibathukanyo na nathai tukule kwa ndaya wetekele na utono kuwetekela undu wa keli idinga yaitie mundu la wingidi olitosha Gideon no kwenda kwa kangwa banini yutiba Gideon no kwenda kwa kangwa nondo yu makumbo ala makuna wa atongoi Gideon ndakunetwa muno na no kwenda kwa kangwa yuko ona yutwazie itinga akazie Gideon tosha ni waile kwitha na ni baile kwitha na wia mwingi muno wa kweza kumwaka abike pandu patengwe witha tosha kwa Kenya yonthe yuko uno kwenda kwa kangwa muno withie ni wathenge atwaje ni wathenge level ino ye mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wathenge level ino ye mheshimiwa Ruto no kwenda kwa kangwa muno Una nambo vika no utile pandu wana utile pandu okay undu unge pe musiaisi ndataka sia kweli ni kwa zina dhala siangi odhala pe musiaisi okulie nene thona akomanie na Kalonzo bandu ndienda kumweka nena akomanie nake kana ndia akomana nake lakini kindu kila wewe anginena ba ni kindu nethwanise uzonge oiliu kindu cha mweso yes mina ru Kalonzo mheshimiwa Kalonzo nibe otuka nuna nena na andiki mobo me gazeti fulani nyine uzindi weta athi gazeti na asia pa imundu matathukuma yunendo kutabyo atongo yonthe wakulwe kuluyu nendo kutabia ona akwila wesa utwika mutongo ino utwika mutongo imituke payo ndungezunge awa ekule yezunge awo nundu Kalonzo mutongo ndukona ta ukwasia andu ala me kundu kungi ndeo menda ona ala meuda nukumenda kwanza ona ala Ruto meba rivile nukumenda na ala maura ila me kila bandu nukumenda ko wika hata unena undu ute ukalia mundu ngo ukazia ati nye mwango wako ni mubingwe na ulokwenda ni waile kukatika tika thuku memwe na nipo kwiwe wiki ya uzioka yake ya kazamuka nge akolelia bau geta wa like minded yukazamuka tha akolelete bau te iko na lakini ukakulia analyst yukendukela tisiaje ne chukita wa like minded lakini we etha abingwa ne kana ya andu onthe nyendi mundu ngomena andu onthe no thuku memwe ndozuzunge au ni saa 6 kamondele cia utuku na twailo mina maundu maingi muno na indi ni soma otumani umwe na indi mwene na ndeto sensi ya muthia twambia na mheshimiwa Mbaki va kwanda teke mwe tafadhali kana soma otumani webano Erastus Triva mwe ngaleko cia maseki matinyani kitwi na ningi kwosa musa kwa Raila na Ruto ukamba ni vena yanya nundu akamba maimbwa na musimamo alafu nundu ni manyaikie kana mosa wa na matatanda kwou ni vathi undu vakathi ni chalo wa maseki ngaleko cia kitwi usuni mwene ndie no tatu muno kuma ngaleko cia ku ya kitwi nendi mheshimiwa Mbaki kwa ndaiya thini wa kamera eno tafadhali ndeto cia kusia muthia ndona kuya kambaki netwa na discussion zeo na kila mundu ni wene kila kiende yo kambayu na silikali endete kuka ni maneka nyine ndo matavia tweko tinda tuisisia monoi we Kalonzo sothiba tambai nendo matavia chamanene yo ni mutumia onge kana mwene mundu ni wenda andithia na akilela ngatiku indi indo nundu ena tulombe utwe obu tusiaite aizo kuma oilo indo oitina na kithimosi kwa atumeano mekwitwa waipa nyine ndo meakamba maikatinde mayungana na andu ano kana nimekweza utwika presidential candidate okai kana nimeozami hapa masisi direction yela
akamba ingi yunda teke mosi ya kulika UDA na tuilika UDA tusobye silikali twene nesa ki kana tuithia twendene na ningi tuone nesa bau ana ndo maito wana moto kama tethelio bau atukama ande olondo ama waipa magwitha matiwanza wa silikali makali kana tuyende ya nesa tambai kwa unye nemea tuthina mbe ana ndo makileta ngati lakini yu matwati yani tio thiko tuendete nondo ne silikali nemobea aya ana asante sana mheshimiwa Mbaki naona nitosia kusia muthia kwamba ya Mukamba FM kanuko kwa kunige natuminio ba naona nitosia muthia tuminite ba ino zi kwenda kwebelo sienda protocol azanga nina mubea nondo wa kamera yaku nino nina mubea nondo wa musiaisi ola twetha nake na nitwewa musango wenu nesa ni pole nondo akwetha labda simu sino ka through indi SMS lasio occasion that nitwasiwa na nondo usio nina sindwite tungwenda kwika apio chambe Mukamba nitukwendetho na wikwatyo ni kwatia SMS izwa weta ya mweso izwa zoma ya mweso ni kwete kuonania nitekwete kuthatete na wikwatyo na nitwaile kwasia Mukamba no ele kwetha na wikwatyo payu ndune so thela no kabika mweso tekatuyega na kamba teika this state house payu ndune so thela no nduseo ona etha no kamini te ona andu maitu meku etha ne tingane te ona andu maitu mebau na baba kwa ogandi na andu maitu meku kutitha na wikwati undu akele beke twithire tuinena ba muno cha akamba kwambia kwisi leo tumaile kwetha mena wonyuma undu uzu ni ngwenda tise kuosa na te usisia nesa na teenda kwetha na wonyuma twina kitumi cha ati Mukamba tukaende ya undu tiendelete nite baluka munango nundu wasisia undu mheshimiwa Mbaki wambisi Mukamba twamanikie kwa kusuisia na tafadhali tenda kwambia kumanthondo ti uthama pumbola na tusuisia nundu akendukela isi kindu kila kituma tusuisia kila kinene piu nikana nititikila kuanika nitikwenda omantha formula ya unena na wasio na nienda kwa bilu kwa ikundi lundu nito na yawe yosu kikundi cha mbe na kila cha ilo tongo isha kila mundu kita kikundi cha makanisa na niwete banga na karatu na kikundi cha kele ni cha the eminent business people andu azo makathengea ni akunima biashara nundu andu ila anduma tongo imaitume kwenda campaign ni makula zio andu azo makatwe kwa tutethi you kunima biashara lazima kama ati tafadhali nituumutethia na nitukwenda policy ilionana sili with ya nitutethetie mbai itu na be na mbanga nene yu wimina tianikite undu tianikite patoneka ibindete na thimuno nitukwenda timanthe formula ya uciokiane abandu amwe nikana Mukamba akune ula wia wake wakuna nundu pai mundu ungi unetwa kibendela kiimani cha Kenya ateo Mukamba na nguma yake ni tongo eti mweso musiaisia nina mupea muno nundu nina ethukisia mawoni mo umone ndinewe ila SMS ukila no ni mana wa kila SMS peke ndo nene tikiteja pe mwito mawaite ndo lakini matukwa SMS sawa tafadhali nikukuja kwa ndaiya yani tikwane ubo wa usomethania ni mupea muno ngaya mwathime mutongo ina siaisia asante sana mwanya tu waku ta mutongo wa laingi asante mbeki chambe nienda utungia kisese kicha mutongo mubya muno nundu akuona no sio kwita atongo maki siasa moke kunena siasa na mimi nenda loke mwe akikamba nienda utungia panelist nzangu mheshimiwa Mbaki na Indi FM ndio twethi wana maonena ni maseo omanda ya na asia isia maitu mabinda maingi amone masiaza makaneno isamu uga nota sio na ngui ingio serious yo angio maketo no masieto siasa nitwewa si makasiriko undo mheshimiwa Mandago awetie na saingi nitwikia modhiuma ugana tame wito wo ni hard proof point lakini thano chati nikio wo na point yako yandika nditheka kwa ila moto na bate tine na ndeto baba imundu withwa ena wo twithwa itho nde tine na ni kana tusobye mbai ngimina ngiasi ati yu ningutungia mutongo imubya nundu akwithwa bauti ni latwambeisie moya monalika kila bandu indi omonde muno kisione pala numete tulimane yu ni manzia hizi yuti unena na undu akwithwa ngamoke la kuoko ndimona lakini mone mambene na ninatembea na manambia yu mutongo yekela bandu na nisi ona kundu kula kungi ni kuseo ni mwambise kaseze cha radio
na nini zini mukwambisio mituki nikanala mekuka kutubuthia kuya mayasi ai nitikwete sindu singi mutongo yitho imbe yende na utongo cia nikana ukamba kwithana kindu kisio ko ngimina ngiende akamba maituko la mabika wendo na nekwenda utungira ndeto cia FM nikana ikanisa akuni mabiashara atongoi kwanda yacionthe sikukwite mbiku timanthe pandu twikalenthi takoma pandu kiimani undu amanyua ma Yesu maenda magakoma na makanena tituma bute koma na wasio mundu twebuthia ni mbaile ingi cionthe na nichona kila mundu ayuko na twetele presidential candidate wa Abdu Badiba kamba utweti okula yuko uni ongo asia akamba tafadhali tuwe tukindu kimwe ngimina ni notumani kwa asia cia mako ala metu limani ward bala numete ni bara na momo no na alangi meo makueni kana ninethiwe nebuze obingwa website na website isu inenete maundu ala nikite kisioni cha tulimani nola wina ila simu ya utotia ila ina network ina online asisi www.tulimani.com onola wi muingo nunu manya chalo mumo kila wikite kisioni chake otherwise ngai naende na omwathima ngai wa mumo ethiwe nenyu kwambia yu nginya tene na tene azanda pe umo wa kuma kwaku umbe wambia ni ukethie muno wita wa Steve mutwa bae male tawa ambia nuko ni ndewe ya muzio asante kaende neona mheshimiwa no amuye within digital nake website ina website na inde timu vya muno twetho nage mheshimiwa John Kisanga mbaki ainge mamwesu na inde mheshimiwa asante sana nondo akuka ni MC wa ward ya kwa Vonza Yata kwa kaunti yake twi na ni die hard kana ni close ally na ni mwati wa munini wa president ya Ruto na chama cha UDA na ndi mheshimiwa kwa jokingly ni kana isitwesu ya gyu ya mbaki ba wizini saingi kanine nondo no makwewa mesa kukulende mbaki ndiye kunweze mbaki zo saingi za hivi we sawa yembe umono na mebata nagu na sisi ngime mebata nagu muno mheshimiwa asante sana ketha nyakuke tu ngoma kethi FM Fred Mbada mtaalamu wa mambo ba uteti ni muvyano ndo akuka hivinda kuthiela ingi anambe ndo thi umone nukie wachuma ketha ba wende tunake mheshimiwa Chalo mumo ulani we MC wa Tulimani ward kwa Makueni na wengi mutongo wala ingi thini wa mbunge isu ya account ya Makueni asante muno hii discussion hii nzeo muno nondo wakumnya ilia na kwa nito Erastus Kithuku anzomo mjitongea muvya alama vikiana kwa ile kumbia siasa no matambo nondo mako na uya musio muno tuambie va studio twena cameraman elimu no maituo able camera people Joseph Kawinzi na Joshua Philip na ngale kwa yenge kwa tuambia ni mundu Charles Antere na inde twena ke Faith kana eto wa wini kanini T-Faith na inde twena ke Elizabeth Kanyiva nimo matethesya kwa ile kumbia siasa na andiki maitu mama uvoto ambia na Benjamin Mwaka nondo wa kutubanezya livoti ya kumbia siasa na alangi onde mavikiana kwa ile ikumbi kwanzia imwe kana ila ingina we musesya nondo wa kwelwe la kumbia siasa nginya wachuma unge ndeno ya kumbia siasa ende omonde Monday mwendo wa saa 3 kwacha nginya vaya saa 5 ni kumbia siasa ni uvikiana kusio kwake okay ethabe mundu tanaona nese ingi tono wesa muvengesa no muvikiana kuona one kwacha kana omonde kwacha nondo twe Monday kumbia siasa nitosiokea va Mutongo TV ngwatani ya Mukamba twende na kunena ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongo TV na ya page yakwa ketha ntwe so like kana ku follow ni Erastus Kithuku Anzomo vikia na kuthiu like na oye follow page yakwa Erastus Kithuku Anzomo ya Facebook na Mutongo TV na inde Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na YouTube Mutongo TV official vikia na ku subscribe website ni www.mutongotv.co.ke Instagram ni Mutongo_TV kuma kwa ni kuendea kiuyo cha kwaila kwa oju tiwanesa